O te mo fatalo patu sa mo le nei vai ngoraso o le lo matu tonu mai le fa winga o le fai unga o le vai aso ia po le vai foli to u fa petania o le weekend ia te tonunga o le ua a mata u tu nafi i le tatu no Samoa le Sofarelia na nafi I mean le so le Sofarelia nafi i o to wasto na i le nei no winga o le ua o to mo tu vai i le vanga o tatu faitauina o le fai unga o le vai aso i o e whenga i te au mga guenga i o nefto a Sofarelia matou i nei ia ua to vai mai ua sui ho'i le mea ua amatatuai la por kalame o le nei aso ina ua fa'alatalata pai'u ia le masina le urua i masina o le nei tausaga ia ae ua iai fo'i nai mea fou e fa'aopōpō i le agatolo soifua o lo'u ola ia ma tapenaga o so se mea e tatou tiaga'i ai i le soifua ma le ola ioe e le otoenā ma le laina ia le vaega sai ai i le vai aso ua mavae ae e pa'i ai saʻutala pe a tatou mae'a ona ave o le tatou fa'amua i lo tatou mataisili e mo lava le aga fa'afetai ia ona o le tulaga o lou soifua ma lo'u ola fa'aogāina ia i so o se vaega o le soifuaga ua vala'auina i ai i tatou o le tatou taimi ua iai fasimatasi minuti te ele tulaʻelima i le afiafi ae o le a le mafaiā ona ave esea le agaga e tatou te aga'i momolava i lo tatou mataisili ia e ave i ai le vi'iga ma le fa'afetai o le fa'amanū ma le fa'ane'etaga fa'afetai i le atua lena tatou tupu ai ina ua na lo fafua ia te tatou manei ia pepe se aleluia fa'afetai ia pepe se aleluia fa'afetai i lona lo lena fia mai lunga le ua fai ma fa'apaolo ai le puanga ia pepe se aleluia fa'afetai ia pepe se aleluia fa'afetai i le agaga lena mai le manuia i talosaga atou ma mea e fai ia pepe se aleluia fa'afetai ia pepe se aleluia
ia whaafeta. Whaftai tele le atua lo mātou tamai. Whaftai le alo ma le angangsa. O le atua tolu tasi pa ia, tolu suafa ua. Ai loi nai la ufio ua tasi lava oe o le atua e to tasi. O mātou whaftai o le toe au teina fwini o por kalame man au nanga ale si fonga o le tai au fou talu o na whaimaranga atu. Ua toe taliu mai ma wheloa i maainga ia ma toe amatalia fo i ngā luenga whi au masani. Le nganga leo le ngang whaftai. Whawhitai awa na le sainola o fio na whaimalanga whaatasi mo mātou tangata. E le whaiuina le manuia. Mātou te le toe maua awanoa. E whai o awanoa o mātou wheloa i maainga o o ma e pele ma e masani i le nāfu i tūlaro langi. Ia le taitei mai foi o lo ola ma toe anga i mai. Toe wheloa i mo mātou ainga whamuni atu. O ia whainga uma. Le mwhaia o na ngalo i le tangata le loto whaftai. A wā ua mātou i loa. Na le sainoa oe i lo mātou ola. E le mwhaia o na e uvale mea mātou te whaia peitai. O lo mātou whaalangolango, o lo mātou whaatuatua, o lo mātou whaamoemoe atu i a te oe. E manuia i ala o mea mātou te sāvalia. So se mea mātou te ui ai le tangata whaatuatua. E le mwhai lava o nau mātou e se male manuia mai a te oe. Ia, ua toi taliu mai le malanga, wheloa ai. Ai le mwhai na ngalo wheloa inga uo, ma ainga, mai masani i le nai tūraro langi le atu o Nisila. Whaftai tele i lau fio. Ia, mawhtaina i mātou e loa ngang pa ia. I le nei aso tautua mai o nga masani. Whananea e lau fio se le ato toa o mātou tāpenanga. O le tatalo ta mai le ne aso o mātou o iai le toi aso o ngā lue māso whea ngai e le whanau ma o onga. Ma futeina e mātou se i toi au lia fo i le nāwa i aso fau. O le tatalo ta mai wha mangalo, ma ui mangalo i mātou umai mea o mātou se ma wha le tono i le vāo le tangata rawa ia. Ma isi o mātou soa tangata. Ai sili ai lo tātou wāwhea ngai aso uma. Soli pea. Fai iai lo matu lemi ngau, lo matu le lo nava ia te oe. Au ia mea umaneli e. Matu te whalangolango ia te oe o lo matu atua whamangalo. E te whamangalo ma e le toe manatua. Whamole mole, ia e whamangalo matu se sema o matu leanga ma whale tonu uma. I suafo Yesu Kiriso lo matu li i maneli whaole mangalo ai matu. Amen. Iba. Fofu sia meu tu vai me. Ole. Me foi ngā ruenga le atu. Le fue maritoto. E mo moli ai lana fe au tau mori i le vā tangata i lana nganuu malananga i whanua. Ole fue la titile te to tisila mai o le launga. O le mea lofa a le fionga i le liloia. Ia porto fa i le va i malai ia asiata a tinae va ai. Siana mea lofa le moa au ina ua mātou wheloa i New Zealand. I le amtanga o le vai aso le nei. Ia pe o tasi lavane na mea ua sao manatu au fui mai fai sao malo longa se i au lia po te vai aso fau pe tai. Le mwhai on utua i lalo Samoa le anganga whaftai. I roto nā malelaina ia
lo iai tutonu o Aotearoa ia po New Zealand i le waiaso i le sefulu fia fitu walu iwa sefulu sutasiaso sa o malanga ma o tuai ia ainga ma America nei ia ai uanga ia tu i New Zealand ia mo wasi singa faa tope ma tulanga ia o wavanoa ua maua ia ua matou feloa'i o mapa'aga ae maise nai o ainga mo le fia mai le fitu valu i le valuvalu ua fia sefulu valuvalu le iva valu lua sefulu ia iva valu le selau ma le valu fia tolu sefulu le ulua selau tea fasefutosaka fasefulu 40 years since when 1979 no sorry not 78 1979 that was my last year in New Zealand land of Aotearoa New Zealand lona winga ua lata le fasefutosanga le fatautoi i tonu o New Zealand na ua o New Zealand i le sefulu fitu i sefulu valu o tausaga nei ua ono suma le lima tausaga i le tausaga nei ia le fatautoi o le tutonu o New Zealand lea la na usau ai ma le mea le tosisi mai ai ia e pei o le mea e paʻaogā e le atunuu ioe e tuuvaoga ai ana saunoaga o ana fetalaiga ia ae maise lava ia pei o le taʻutaʻatu o le atuponiu ia o le toʻotoʻo ma le lauga a Samoa ia feagai ma le vaega o tulafale ia o i latou feagai ma le lauga a lo tatou atunuu faafetai i le atua ia vanou ua maua e faafetai i le atua ona o e leʻi iai se manatu o le a mafai ona faataunuina ia peitaʻi ua o'o mai lava taimi e tatau ona faataunuina ai ia matu loʻiluga maluloa leai ma se tasi no nai loa loʻua lue se atu i nei siʻivaganā sio uso no fai ai faatali aʻu lae vaalele pa ua na o le tagata na ia nai loa loʻu alu se atu mai nei e o foʻi nei na uma o polokalame mulimuli ana fai atu i nei i leʻi tele i faailo atu lava a mea o aʻu o te faimalaga ioe ia faapena i alatamio ioe pi faapena sia taʻita a tatuatua au taluga ua tapena e alu se mea ioe e faigugu ae ui lea pe faigugu pe fai le otele po le ale faiga fai ai ana leai le atua i le faataunuina ioe ua ma e ule alofa o le atua pe afua i mai le tele e sefulu lua i tulā na lele atu nei le vaʻatau fiti o malolo i fiti le lua i tulā ia ona toe tuvaa atu lo leʻi fiti mo New Zealand mo le tolu i tulā lua i tulā ioe lua i tulā ma le falima mo tolu ai tulā mai fiti i Aukilani ioe ia o le nilatu ai nei e tau fiti ia sefulu sutasi sefulu mai tu sefulu ma ioe tia sutasi tulā ae o te fifia la ua na maua loʻu avanoa o te malolo ai a le nā lua i tulā fiti it's nothing e le moaʻu ai taʻilo isa te fai mai o atu ioe na maua foi loʻu avanoa o te alu i la foi le taʻu o le mea le nofoaga foi le mea le te alatu e te malolo lelei ai ioe na mau foi loʻu nofoaga inā te leʻi lo latou alu fai laʻu kofe ia pai le sia me ele titi ele umi ana umai lo ua tā foi le taimi e po ai te le va ioe toe ae o le tāu o ia mea Samoa te faafetai i le atua i avanoa ioe o avanoa lelei ma avanoa lē au maua ia ua mafai ai ona faataunuina ia lea vaega faafetaitele i le Fiji Airways ia mo avanoa e faatino ina ai faiga malaga ia ma tulaga uma faapena ioe sa mo foʻi se avanoa o te
malangai lungo le vaenga fuli le ta uita tu le not economy au le first class so le taua la le malanga I vaenga I o le soifo o le to a matala tala no atu ai va ai le meo le o le afo le meo le afo le anchor angry face a le fa matatu la por kala me le fini tala o le tau fai nei tala fatalo fasele o ia tau te mili nei e au pea ona abatu sa fatalo fa I le paanga masani le tatu ala leo ai le mafai na ngalo di tangata le tu tala leanga le lei ma le sangisangia ia o fai o wo mapaanga na yo wainga e maise foi o paanga whalongolongo le tatu kalame o te momoli atu le whafteitele I o uso a whasalalau ai maise asi o to fine ia mo whanua tupa I o ia lea io o te ia tupa I lo tu ia tu lona whaitutoa le po io whesile wala fiafia tu ia io whapetu pa I se hitu le ua la whapea mo whanua se hitu le ua la whiloa I se alanga whi le iloa o te arua whiloa ia ma tu iela na kātoro na aswhanau no na ono suli ma tupulanga le leia ma ua mo whanua tupulanga le leia ma ua e matua la mo whanua e tia ui masina but we both lea na whanau o leono tasi ia you like e whanau mo whanua soifua mai mo whanua I le leono tasi ia Januari ia pe la ua whapena foi ia le to whae vai malaya asiata tio oriko o la ua ia na la patinoina ia se whainga ainga usitina surprise dinner ia moa ioe ua ta pati ia fu lea whainga ia ile ngata ilea o le uso ia li ataua savea ma li ataua manufui Peterson mali ataua savea L. Harrington mo whanua tupai ia o si uso ia manatu lele o si uso ia leota tui vesingano moronga ioe ia le mamea o ilatu umala ai sili fo ila whaftai whaftai tele u te uru whale atu o lo ia I tutonu marikoni sula o le malo Samoa I tutonu o Kilani I New Zealand le fionga ia whemata paru sa lue whapo le lua mai whatua ia leo pepe ia ele ngata I lea ia e whapena fo ia tino I matua sa I fo I tamaita I lo ia male li lo ia o whawhetai ia na o lo whalongolongo le suafa I lau tō whae le vai malai asiata atina ma ai whawhetai tele lau mea lofa lea moa ioe lea ua e tuina mai ia le fo o le langi ia I whaeloa I le tūlai o tūlatoa matamali o le atunu o Samoa o le vaenga na te momoli lana launga I le vā tangata o ia tangata ma ia tangata o lea fioanga ma lea fioanga mori te le tuan whasai I le ngata po ila I le fionga le lilo ia asiata ia sa matu I fo I ma le tamaitai lo ia o le tamaitai ia fina I Bernie Masionali ia Charlie ia sa matu o waifi fatasi le na tu la fiafi o na ia uso forma manu Samoa ia na mai foi mai le mea lofa o fu mitia fu le man Samoa ma lo pulo man Samoa ia le au lalo le ngang faftai tele lava au mua to o vaenga ia ma le fionga I fascina tole afoa anti ia po aiolupo
antilea ai lupo. Ia ole tu e tau mana ni ti ia ua ngalo sisi atia. Ina fo ima ilato sa anga iane ia ole sunga fo ia Emile o Email Hutch pa ang masani au sa betul ia manai tai le mana ia ma sio to fine de malanga tu ni California ia le tamai tai ia Anna Bentley Fredrickson ia pe o ia na no forunga I Palos Verdes ia sa malanga atu I New Zealand le maliu sionatina ia na matu fetou iai ia ele ngata ilea ia sa mo fo I se avanoa I se oso o se tasi fo I na mata alfa tasi ta alfa I man Samoa ia o le sunga ia toko tautai Tofaiona o toko o le pailate o lo ngalue pe whaauau I le New Zealand po ina le mlevalele o lo whaauau I pe ala na ngalue nga o I fo I whaia trainings ia a pailate fo ia o sia uosia na la vea he was the only survivor. No, there were 2 survivors o le crash na crash le valele Samoa back in the day. Ua ngalo ia tau ia le tausanga tonu le na la vea le valele o sia wola le sa co-pilot. Ia sa co-pilot ia na malili uma na ia whamtalaina I o matoi whelua I New Zealand. E tō rua la ua. O lela I nei toi mau atu ia sita mai tai le titi talavo. Ua matua ua whailon tō rua e no nofo lai le up north I San Francisco, somewhere in San Francisco na toi whelua ia ua matua sita mai pau na they were the only survivors o le plane crash na back in the day. I ngalo ia tau. Ai awhai o manatua inisi o I tatou ia o se vana mata ua le nā. O le mawhisia wanoa le wō mapaanga ia o se foma manu Samoa fo'i le sunga le li whaiwhi au maafala lima. O lo whai nei ma whaiwhi au I le sunga le whawhengainga ma le whatua I alalo kawa I le ekalesia I Otara. Mawhila sa ua wanoa te lotu ai I le aso lea. Le surprise dinner lea. O uso whaasala lau ma tua whawhine whaasala lau. Ma se tasi o uso sili o na alofa I le atu. Io e whaifo ilan podcasting business whaifo ilan ia sina ia o sia o peseta ia feta matalasi. O se avanoa le leiso le o mitasi le pole na matu ano fat fo I o lato whaia le surprise party moa. Ai no o tama itai o moa whanua pi o la ua le maasiata na la misiri no ma o te ugu whale atu. O la sau whai mai e mare kone sula o le malo sa I to tonu o le tama I pati le potunet whai e le surprise dinner. O nai tama itai sa matu uiai ia o le ngata o le liu asiata masiona whatua ia hana ia whapena fo'i ia tama itai na mau atu nei ia o Anna Bentley ia Fredrickson ia ma nai tama itai o aisa iai ia o le wharitua o sia ua manatu lelei pe pauna nai tama itai iai ia ma tama itai lo ia ma tama itai o mua whanua ma o lato walii ia tau mawhau nei pa lava se tasi ia te au. Ia o le nā toko to whaiono. Io e samatu iei malava ia manisi o fans o nisi o lato ele ngata la le temi le ia a o le temi marto tele o I lato New Zealand I au kilani ele lava upu e momoli tele atuai le anga whaftai
e le ngata o wō maupaanga o nei o ainga. O le uso matua ia li o matua loto ia li arisana ia e pe lau I loa I lona ingoa taalo a o whai mali taalo I tutonu o le malo musila ia I lona ingoa Alex Sua ia o le uso matua na o ua lua foi lon soifu e tutonu New Zealand malana foi tautua ia ma lona fatua lona tausi ia o le fionga ia le ma ia I foi le ia te lase le malu te lase ia male fan ava pena tu se temi o no tu inatu le ota I lunga e fa ilo atu ai le to tele o la tu na matu feilua ia mato si wain tor se full fitu grandkids and great grandkids tor su fitu grandkids ia ma great grandkids e mo foi la te se full o ka se ainga e tu punga ia le malu tai lase ia mali o matua sana mali ano o nei sa o fa mai foi le sunga fai fi au sa matu feilua ia o le li o Danny Yoka fa fitai tele lava mo se leni na fo ia o tele I manatu e te fo ia se leni o au te tauna matua se leni o la sunga fa fe ngainga Danny Yoka ia to ia fo isa faia onga polisi malua male ano ainga o nisi fo to fo mai le maua se matu felo inga le nga fa tai ile tua ia o ava no o maua le ua ngai mai lunga ia le tatu pa anga masani ia le na no fo ma fa te ia o le mele le o te tau fai tala io ia au fai tau ina pese tau I masui le mea sia pa anga na fai ni ia te New Zealand io lea ele ai se tua oi o me sili on fire a lela a o mai ia te mutai o mo fanua ia e fa o watu ma por kala ia na tua toile mata o le matu filo inga I to tonu o New Zealand ia a fio mai o fio mai pa mo fanua ia fa tai o e tonu mai le lava tam fe fa mata latu lo no fom fa te ia o New Zealand e selo tawi masui I tele mfaya na fa tu file mu ia wele fa fitai tele la watu le no e te fa talo fa mai ia ta pa anga masani ia pi masani le ta tu ile aso me le aso me fa lo ia malo fa tai tu le pa fa tai di ele lo fo le tua wa tau man manuel fenga malanga le lato le tai ma lato le ia o te whaatasi ma tina ma whanau. Ia ale whaafonga sa mua po fia se vaenga o ke lope o maua maile au au nanga le lupe whaneli. Ia alo maia whaatalo whaatu I tamam tina ma tutua ai maise lau whenga luenga tatofia le tua o loo whaapia na lato nel vai le ola tele o nganga o tātou tangatai loo mapa au I whafu whaapia fo I sa mua. Ia alo mai tu le epa se itaba ini ia po ani tau nu unga lau whainga malanga sa vai nei au te roa ma lo fatai le se temi o tu le lungo tata ai o le o ta fafsanga o le na lu ta pena ina ma le li o asiata o le presenter ua la wi lo ile atu o ua uma ma o to ele ini upu toe fa le ina ile nga fatai tatu felo ia se fo ile foi tu New Zealand ia malana tani nga malo ia tia u le ava ma le falo lo toe falo tele ngai le nga fatai tele ia ti o to fine ia ma le tape nanga o tatu le ngata o so uma taitasi le se termina o ava no ai mal awatu lea o fale ai e serta o upule o le mana ia a o ai le fatawa a o ai le tangata o tu mana ia ai lo o atu
E o ai kone sula. O le malo sa mo tu tono au kila. O la ngona lo fatau wa ina o ulu fale atu o lo sa fai mai. Le ngata i lea o le fionga o le seloia sinia. Ia o tamai tai loia, masionali. Ia o li i tamai tai o le au fasala lau uma. Lele mamau mai asili o pesita. Lele mamau mai. Ia a o aina fai fisota ina. Oe. Ioe. Ia pio lana leo le nga whaftai tele lama. Ia ona ua e te le malie o whaate i oe. No whaile ne fo i o le a. Ia se fai statala. Alo nga whaftai lea. Se i umana matule o tātai. Lunga me whala? Le lei whaftai tu le epa. Ia pe fo na e sila fia le fiafi le nei. Wa tu il fai toa whapea mai le tamale ainga. O iei au tangata whaatau o le asia o expect. O whakine ai. Se ela tu te tala ia mancho i tangata te e o tutu e le wala au mai. O lala te tala fai toa. O le fai tau whala ta fia mari. O le whate ia ele o te tonuina tangata le tu man fai toa. Le lau te vai ia toa le reaction a ta fia. You know, ele o mautonu o wala au mai loa. O ai le nā, the voice sounds familiar. Pe ia le leo tu la epa. A woi malo maulu mai te tonu e sa o a o. You know, that was the reaction straight away, Papia. Moi va ai la ye le wai wana sau e fa a wau na sau. O nana tuai longa visa le taino le. O le aso ko le alo ya asiata mahana a. Ia pa o le vi ia mal whaftai o le tua. O e tau nu mai manuia i lau whanua o te roa tātou whiloai. Straight away after you left, I had to go and see Asiata, but unfortunately he was over in Melbourne. That's when I had to organize, really. O le ale me la tau na whai. Ki tilo atu yaso ia. O le sia me na whate ia. O lo ofesilia te ate o e po le ale uni o lau malanga. A e whapia mai. Nā le tolu waso. I was on the phone wala au lo tina le ainga ia Soli. O le ale uni o malanga le tamata whawale le sau. A so i soi le tina ia Soli. Ka mai Soli. To a sau le so lufunu wanu. Whapia wa ele wa maua i le pepelo ia. Pena loa. Ta pena loa. Leo te loa o le aso ngā fua. O le aso malolo le a mātou nei au kilangi. Hence why whapela whalimata noanga mtawhia le ai e pawala le mea whai o le a whai le tātou dina. O le dina la na amata e na o maa ua mata mao le ainga mal whanau e tātou te o lai lunga le Sky Tower e lunga le casino ina ua wala au mai asiata mai sis ia o le ale me tauna whai. Pe mana ia fai sina tātou siwa whatu asiata o ana siwa o ia me ta pena. Ma o le waso. Whatu paula le mea o le wa iela o dina le wa umana book. Ai a whaila ngā ia join umamai ai. Lea lana o whai atu e atu oe o le a tu atu lava oe e whailo le malolo ai masi au ma le pō. Ai lava ne iai sau me e whai le pō le asonga fua. Le aso lusu ono o January, wa le aso tonu na. Le la sifi ese mailo le dina mai tai le Sky Tower. Mailo i le melen tato yen mala valele. Ia. Mailo asiato lala le me tau na fai. Fatu ia. Fai pol me masanin mato fai mato malo le SSIG. Ia fape fu tangata le fast. Book le dina. Ave le invite fa la wilo umaya i lato o lato lo le me tau na fai. Le lana o lo organize le card and everything o te wala awa tulo i Australia asiata. La taimi o lau wa te tau nu mai New Zealand. Tau mai le taimi fa. A e tau nu mai loa au te loa le fale o mai sao i atu le fale. Piki le card le wa o mana o saini. Mua o tau o le fale ainga. Whaatali mai ai. O ai uma tau nu atu whaasaini uma. Ai le la walo e piki tu la epa. Ia wana yele le petau yele polenga le sunga le li loia ia asiata wa ai whapea. Whaafena whaiwhai atu nei fufuanga a wa yeni fufuanga tu la epa.
Fata au le popoli. As far as Tula Epa knows, o le dina au matamalainga man whanau, ma tawhia matamaiti i la songfua. Little that he knows that all of you are joining. Claro, fai. Mo le pole ia na tau nuu mai a asiata mai Melbourne, oso mai I piki le card ma me umalu mai e Utah. Ia, le lana that's tau nuu atu le po. Ai whatua o mauala uo. Whatua o mauala uo wa fo teimi uma e viliata whai mai lei Samoa. Claro, fai. O sa whai no loto e vili. Ma bo fiwa e vili numero lan whatua. Wa ese ie numero e tali mai a. E tali, wo fiwa e vili e le tali e tu atu ata tangi telefoni. Tu pai. Se wata fefe se lo vili mai e la moto. Tino iai. O e Samoa, mai le hai le wo tau nu mai. Kaku ia, o nei le fiafi. Join mai mātou le tēnā masi. Mala upaanga o le lupe whaalele. No tango la whaingoa. O la upana in crime I lunga le lupe whaalele. Nā te mai e mai nei tu lai whatu ioi. Pa tātou whelua I nā nye le fiafi. Ia, le lai ei uma I lātou ia na e fio atu tu la epa. Whaate ia oe. O te no whatua whai mai tā la tāwhia. Mai le ita mai a oe le lulu, mai le uru whasingasinga. E leo se tau I masui. Leo se tau I masui. Ai ono le tūlanga, le pupu o lau taimi ia sa whaapea fo ina I Australia asiata. Ala fo I mana o ia e whai se mea ina ia tātou whelua I whatulo tū whatasilo tātou I le dina lea. Ia sa tau mawhai a wa fo o le tātou maftanga na amata mai tono le SSIG. Yes. Le la sa tau mawhai e loa la sa ili uma ia members o tātou SSIG, le executive Ai te wala watu wala na ia le atawa manfui, ia whapia fo te mai tai lo ia Bernie na fina ia masionali ia Charlie. Su ea mai la le sui te fono ai te wala watu ai tali mai Samoa stamo o toa tavita o na alu I Samoa I malanga ai foi se maliu o sesiona tau songa ia le nala talinga le saufia mai o ia tatu maftanga le polea ai mana ia maftanga o le aso langona ia ina ua o au na fai tala leto e le mato pito ina ua e tali whaftai fo ile ele whaftai ma le tau noanga mai le ia asiata ina ua whatu te tita whau la me tangi e tangi o le ropo tangi fiali aso Ia le ai tata no foi te le tam ta uputa ua tala no mo le sila fia le atu e pe ele to na mala ina le ngang fafta mena na le no tangi io votau le ngana le faisha fa te ia lava utali malo ile mole mana ia o no fotu la wale maria la no fo una tangata foi in sau foi mai ele tawai tangata so moni lava na le no fa pia o ika o ia io mena na le manga ngana fo imale io ona le isi vai la pa ai mo fa ba o mei mai ela be alo fa mai lo mai oi tangata na mai le lo ia si ni ai tonu ni si ftalinga de vai malai ia asiata tina e vai o levan o falongo le swafa le fo ino tatu tala no ai lungo tatu por kalame male longa tamai tai lo ia Bernie ia finai ia o sieli o pesita le sia o levan matu filo ia o oi to a filo io le piu ta masani ai lungo o por kalame ma pia ia na ta feva aya pinta pita ia o latu le malanga ma filo ai for the very first time was real o le atmosphere stile io le atmosphere no sa fa matala nei o le room na fai ai ia o tangata na iai o le taibi male whaangai o ina ista mai temi pupule ia pio le ngang whaftaile na ave ia o e whai masui o tō umasa iai masui o le lilo ia male konsula ma sion fatua ia male lau te lenga na iai uma ilea
ia whapena fo I si o ia li atau savea, mali ataua ia asiata mpesita ia oe mas le fiona ia le ota ia mai tatu malavana awai le fang elenga tele fate ia wa a ole vaainga lau tele le tala tu nei le atu ese foi lona foi tua I me fapea foi o baba ai mo tilo mo le temi pupu na e tapena nei le mele ia mo ula vai ia le ngata o ka o le fale fai tau au tu singa ioe ia malingalo I matafule le langa e fate ia o tele I loa o le toinga mana ia le mana ia I lo o atu ioe tula ia te fate tele ia te o to fine ia ono o tulanga fapena ioe o le launga fo ina tapena ina e le sunga le vai malaya asiata pio vai variko ia o tala fo ie o le loto ma langona ia a le tapenanga lapa ia le sta mai tupe na involve le tina ele ngata o le fale na faiai ia o tau me aina tatu aiai ia a o le silio ia me uma o le facial expression o tangata ia o le latu sangi fia ia e tau mata watu ia pe no fai atu ele ni tamai tangata ia tatu a kutina o ele au fai mafau ele au ioe no fale mo papesul am ia le ia au fasala lau I New Zealand e minko a mai lato maulunga mo meta o lo ia tangata ni ioe e sili e fesili ia I mo meo fautuanga ma me fa pena ioe ia ai ole uti o le temi tupa ma fanua ma le pupu na tapena isi tama mele ia pio mena ele mfana ve sele ngang fartai ia malo no fo matu watu le ato le lo matu runga e fata milo mata ma ile ioe u sau ni fatu sole si ela e foi fai fale le so ofu e lo nela tu watu e lunga ma se vai u kilo anyway ave ia o masui o le tatu community ato se temi o atu la fatai ina yo wainga e pe le o amata tu tonu o le tatu li o fa salalau o wo ma pa to tele yo isanga tana vala wa o ta piu to fa no to saweli musma tu temi matu tala no ia ono tu temi e mo wa ura ia mai le ile nga tonu ngale moro fatu mo dia tanga fatai ele atanga fatai ono ole tapi ele nga tai le ole asiasiat e te vala awat temi uma io ila tu foi le malo na watu wa o ta ai uta sawa ole aia ole fale ainga le mea io o mea ai mo modia ele nga to lau sunga mai la tu o te lo me malia no so famta le ele fale si uso no foi ole sa morto matau sa mola nga vale tonga le neighborhood le si uso le e te lo me malia a fa fonga mai le sunga le fai fe au se temi fo I o ia sa utala fa fetai I nepa si uso le fanga e taiao o uli vane mo moriane me ai fali se temi lava ona a waluta por kalame ia avatula manoa I la utuna e tu tala na avatula le wata I o le tatu mafta taloti ia epa ia malo e langona fole fia wa e tala mailo langona sa e yai o tato mafutai nei talo sia wa lava ni mea na mato faia ina ia tato mafutai o fole o langa tato Samoa ia tato Samoa o tato neighbors ia ai mate ia e mana tua le upu le tu le epa o sa e mol mawina ina watato wo I le maliu ia sa e mol mawina ina watato wo le maliu o le tina ana ia le to atele no ifo oi tu pa I finally meet it o tu le epa pe o ina le mana ia le faatawe ne tangata lungol pokalami le folai neighbors as yo uso
ai mai se le sunga whawhianga le tua ngā vale, la fo wala tō iloa, ia o lau tau tua le sa whai, o le whaki aina sau lea mana ia mai ia, o masi o uso, ia, me siri whaftai ia uia, se lo fia, amala watu, leto te whaatasi mana i o uso ma tō fine, mala watu o nisi o tau ainga la tō te iai. Mana e money, short and sweet, but it's memories that you will treasure. Yes, thank you. If I know whai atu le card, our memories is a treasure. Le tatou maftanga, tatou filo inga. Yeah. Whaftai tele. Ia, o le isi mea tā ua ma whanua. No ua tua mena na lina latu pōngi sāwha pia lau malanga. Ia e pele i whai aisea. Ua lange i lungo le ea le tau whaleanga wa. Ia e. O te nofo tō la whono le atu ule nei. Ia e. E te popole fua iai. E leo le nā. Langa tu sala pu te whai atu le iwa e whaintanta tonu e sia. Nanga lewe me te leo exit. E leo mwhaina ua ese ma le atu nu. Ia ona fuala whapea. Ia, se i tu atu ala tu sa leo whai atu. Ta puni loa. Tu loa le mawhau. Le oa ue no fo mau le atu nu. I ta iau ia te au teimi lea se i watuta tai e te sisilane ia ima ia o atana o le mafutanga i New Zealand. E pi ia o le matu mafutanga na ma auso ma nai tō whawhine. O le sunga i le li whaiwhi au, ia makisi ma wharitua ia fili i mangele. Ia whapena foi ia Silivale, ia ma Iosua ma wharitua Silivale. Ia ona i nepas na ia masi nepa tonga na ua le mau mai suafa o lātou na ngalele iae. Ia e wa e mea ai ilo una fuai. Ia a wata na ua tō sisira me e Samoa. Ia o le whionga na i le loia ia mpesta. Ia o siri i pailatia na o no fui lalo. Ia ma le to tele lavo i mātou. Le na o lo silsilane iata pe o na whaelo atu. Ia pai pio le tāua na o tio o uso matua, ia li o matua al sana, ia malfartua ia le malu tae lase, male million kids, ia whapena foi, ia si o tua fine, ia vaitu e lau Jacinta Yusen, ia masiana foi whanau o si o uso ia su afiso, le titi, ia ma latu whanau, o nai au ainga o umalavampa anga si whongar tai au fōu ia ole maua sea wanoa ia tātou te whelua iai. Ia ai mesi stoi no tāwhea. Alofa tele tuia tāwhea, tupai. Tātai. Ia o ata umana o le tātou mawhtanga, lea ua e si sirama iai, na ua tu ina tu lunga ia mo le ai le tāua o le tātou mawhtanga i lea pō. Ia ma le susunga ia o ngalo le te au le whartua ia o le fiancé a siau tuangane ia le atua manfui Katrina, ia le na ia o manatu le lei ma siau na whartua ia ma siau paanga maratu nei te mai tai o Anna Bentley ia ma siau na sister ia ma samai o tai o fui tai le mana. Ia le na. Ia o na iata na o le matu mawhtanga. Ia o le mawhtanga po le matu tina na. Ia na tapena ina e le tamaitai o mawhanua tupai. Masionali ia tawhea Levi. Tawhea Larry Levi. Ia mapaanga ma la wo. Ia ma wo tatu pokalame. Leo tō sitsira mai ia iata o loo tō sitsira mai iai. Ia, pio na iata na le tātou mawhtanga. Ia, langan me mana ia pio na whai atu. Short and sweet. Yes, you know, yes. And that's the memories that you would treasure with you. Right. Ia,
o le a tele pea nisi tala o le tatu mafutanga le au te loa ia la tanga i loa. No ora tua uta whao. Io, te anu vai asu uta whao. Le ai masa upe follow up i whawhita auri o rotu mai i tatu atunu. Iau manatu, la ta whaasua apu la ni me uanga i eta vai fo i le nei luasu tonu mai. Au te loa oe nai lava ro te mi na eta penai. Ia ta mata mai e stam ta upu o ngaonga fo i olo iai le nei vaitana. O le aso wa na maua mai la email ia ona o members o male UTOS. E maua mai le email i whaeloa mai ia i mātou ia le aso le annual general meeting whai ele fono whatausanga. O le aso la le na amata i le tae au le malu le na whapea mai ai e se 0.95 million ia le vaenga ua whaasafua i members o Mali ale UTOS. O members ai sa 5 afe mona tupu. Ai ina ua iai le fuafuanga le whainga malo o le whaatupe ino le tatou valele ai whaawala i le te ngā tupe le UTOS. O lea ua skyrocket ai lunga i le ono afe valu se lau 5 tangata. Wa te lelo na whaapoponga. O le mea fo mana ia le wa mai nei le AGM lea. Wa whaailoa mai ai. O lea wa mawhai o na whai ai fo ini teo ngā tupe e kalesia. O le talavou, o le o ngā sosa, maftanga tina, o le au whai pese, you know, o le mana ia. Ma o le wa iloa ai, o le tala tupe atoa na au sia, se 45 miliona. That's, you know, it's a huge amount. Ai fuafua i waalele ia la ai ele finangalo le malo e whai. Se 45 miliona le nei, ai ngā leono afe tangata ia iai. Ai le imasi i mai le whainga malanga le minsta, ma le au whainga luenga. E asiasi mai whafo. Ma wha mamla mau ili le tūlanga o le stala ino tangata i lalo le UTOS. Can you imagine? Can you imagine it's going to be huge, going to be more? Le tūlanga iei, le mana iei le wha maninonga mai, wa le taimi le nei, o le eta i lusfulu 5 i le unite, lusfulu 5 seni le unite. But, o le mea lau whaatapulaa 5 se lau e mawhaina mata i lau share i te tono le UTOS. But e le whaatapulaa ina aila ina, whaila vai e te ngafa tau li maina, le afe lua afe pefia. The more the merrier. Ma walau la fo tau ngā tupe. O le whamani, mai le nā o le tatou UTOS. O le tino tupe le nā ua i tonu le UTOS, ua lele pio o to New Zealand mata mai ai. E pēi langatu le tamaita i Minister tupe, ma nisi o lau malanga. Ia mata mai lai au to New Zealand, ia nei Australia, o mai Hawaii, ia pio o matu e whai mai ei o sabe. Ia, o tūlanga nā iai. E fua lava le lātou plan lea mai ma lātou. E fua fo i la lātou asiasinga ona whatatau taimi o whono al palemene. Mawhanua, leo ua tiklea nisi, o lātou e le langolangoina whinga malo, e le maumawina a lātou tupe. E le maumawina e le whaia ni a lātou, ua lātou role e se senga o le donation. Male a foi, male investment. Ai o lunga lava o le sa o le loto man mafofau. Le lau fai mela tala. O la toa ia e le langolangoina le malo. E le langolangoina foi la ia se investments mo le valele. Las finanga. O la vatstala fa as an example. Ja. O ana nafi foi. Le sa fono ai i apita i sa le longa. Yeah. Ia le pinga malo le fionga le li pandemia ma le kapeneta ma minsta foi ma la tau komiti fa foi o le fono fa vai. Le lana fa ali manino e le fionga le li pandemia. O le o tato o mai o tau nei lango inga le finga malo.
A le fo wa iai ma o tau sa tau le lango ina whainga malo. A le o tau whaatasi mai ono o tau fia mau o whamanianga. Pe o le whatetinga na. O le tala whaatutula epa. O le poloketi nei o le miliona. E le o se poloketi mo se lanu, mo se vaenga whauwhai. O le poloketi mo sa moa whaasafu manuia ia sa moa atoa. E se le one track mind o tangata whai mai e le lango, so be it. E le whape ala tau le lango ina. O na le whatau nu uina ai lea. O le ua maua mai wha mau ngai sa moa i le fionga al min stau tupi. Wa iai tangata mai whafua, sifuru li maafele lato shea lawa put in. E le whapela a le mumusu ai lato, o na le tau nu uina ai la i o le valele. Le wana na sa o whalonglongo ai le whatatanoanga le. Le fionga ta min stau tupi. E momoli whalawi loa i mamalu le atunu. Le mea lofa le whapasene, le la atu whatuwhaina i le au whaisawhanga nupi wha. Le la sa whai e sa tu whesili e fwoi la tipi au tanga vaia i mea la le tau le valele. Anu oi manai le manino o le whaamamalamanga le fionga ta min star. Vaenga ta itasi uma sa tali manino fia o mai fwoi tangata o lai a mai sa o le tūlanga o le poloketi. Ai toi whaai o le whesili valea a tipi au tanga vaia na whai. Ai whawhiwhela a batu la ulima se lau ai batu ngau. Ai batu. Ia le la tau le ngau ele i whaatinoina le vaenga. Mo sa mana ia i o le tali le fionga ta min star. Au tanga ia. O le a FF le itu i te le vai le itu. Ia, nga. O i la tau te le fia lango ina po le po kalame le nei le polokete le whainga malo le maanele. Awale mai fole taimi whaanwere sa vili ma te le fole tau tala ia. A whaitau te le lango ina. So be it. That's your choice. O lau oia ia ta tau le nā. Ai taatia mai o e la tau te fia lango ina. Which is, yes, o le mea o le leo le atina ino Samoa. Mana ia, pe o whanua o le pe o wha mai le nā le ua maua taimi nei. O wha mai wha vāng wha upwhai. Pe o latou o lesi vānga. Mai latou e langolango ina le vānga ma le vānga. Ua pe ua tami nei te wa aina. Le tuainga ma whauwhaunga whavalea lea. O lea. O le wa aipo fia tonu le tue au ia na au pongi sa la vale o le sata. Pepo ioi, po le foi le tuainga e te tama tilo. O mea i e tam whai atu, e le mo se vaenga wha upwhai. O le mea manui ai sa mo atoa. A pio le wha mai na le utu lai mai nei. Au i tonu la tauna taket i e tatu tala noa. Na su whitinga? Moni, e tanga e whala i eitu la epa. E peo na whai atu, e leo se mea mo se vaenga wha upwhai, po o se lango ai pea. O le manui e wha sa fua ia sa mo atoa. Whate ta inga la. A whai neila i la tau ia le tau whai mai mate te e le fia iai la tau te le langoina. Ia, so, o tau ai at tau le na a mātou nei le langoina. Aluai wa polo keti, wa polo fiti, wa le leile, le alunga o le maalele. Ai tupu se me se alo se si o tau. E mana o mia el sosoni al malo i Medivac mai New Zealand. O whea tau te tamo mo e iai. O whea tau te tamo mo e iai. Tau te leo ia tu la epa walanga le se seinga tu la epa i tono le mea nei. A oai te teo iei, tau te o i le whainga malo. Mela le whea tuai, a wale wawa ai le teimi le nei, ona ia nofo tangata ma, e mai se ale ploketi le nei. E leo wa whai mai tu la epa ea mama o le pola motu mai tua le tupu le vevesi, tupu ai le mautonu o tangata Samoa. Le ala wo mai nei whai tu le epa wha mai le ai manatua. Le fo wo i tu malo wala la i toi ina neo tu la epa. Ai ele saula tu la epa ma le mea e se tupe po se me e wha le i tu malo.
O le whainga malo le tūlai, o a lato tau ma whainga, poloketi o le atina e ina o Samoa atua, ina ia manuia uma tangatanu o Samoa, o ina te tau na titilo e, a lal me le whai, ua o muli muli ta ila vai me mana o i tula epa. At the end of the day, tula epa is not going to finance, mea mana o mea lo i tu malo, mea e whaade lei ai lo i tu malo, mana tuafon. A whapea nei e te malo se tupetele, se miliona, se raffle, Yeah. O ia inga conditions. Ina ia whatau nuu, o ia inga ina ia mawhai ei o na release atu tupe tono lau account. Pei whala le ia inga o poloketi le ia nei. O lo ia navatau, ia guidelines. O le poloketi o le navatau o le whainga malo, a le fast. E le whapela e tinga inga le whainga malo e tapena le ano whale o le whainga o le poloketi le nei. Ai mai tula e pa malesi vanga mai tau whai me mana o i lato. Le ai, e follow lava i conditions mai a inga. Pei whala poloketi lea e nei o le atina ina leo le mai o vale le atunu Ina ia le lei ma tina le lei le atunu. Le lei ta mau a inga ma le alu alu lumo o Samoa. Ai anual nei la, ai ma i sesio tau walo, o le tala la. O fea tau te tā momo e su e sef sosoani ina ia momoli mai fafo a wani tong fitinga. E te toe I u lava e te tono al malo. Wa o la tau le tu lai mai, o la tau fo le wha te puina le poloketi nei. Pe o le mea na mawhanua e le lehi au ngā ilta tō elena o tā ua. O Savea. Asi atama le ataua. Le atau Savea. O la tu uma. La tu tatu por kalame aisia. O le toi ina lea. Malana vaenga. Ele o iese nau ta inga ia manuia la tunu. Le aisia la tō mafufonga ina ia tau mawhai. Paua leo no wharongo no foi nei por kalame le seli ina i Australia ma le lilo fontoia na nei. Oka se le o se ele o iai se tau mawhai le whatupu manatu i le malo. Ana whaleanga lava. Io na tam fai o le lato mele o lo fai tam fai e sui le fa longo le tunu ia suia le fa longo tata e se vai le nei valele o se me sili o na taua mo le tunu ato ai le na tata sa mo foi malangai e o tu foi le vai o tourists ele na sa mo au le lava I fai lai tala fe mai ma tu te le langorongia ma tu mai le fai fo nia ma tu tupe to le ala ta te mana malama mo fanua O la vetala e sa no tu le a fa fonga mai foi fontoi ma malanga u po olea e le fa pe a tu le langoina ona muta ile I tam whainga malo wa leva na tapena whainga malo sa ili uma. They did a feasibility study sa ili umanga luenga ina ia whaatino nita upu nei. o pe o lea o le latu tala lea e pi e whai loto tangata sa moe le atu nuku ia ma me wha mahalosi au tau io o tato te tu mahalosi e ia langa isia e leo mai tangata ni e tau ma whai se mea e te mai prove ia Samoa o la tu me whaia me aile o le vaenga le malo ele se ngai le leila o le leanga I tula epa poto yo fontoe alo e sawe whai tua ai awi tono palmeni ele mwhai no ngalu ia la me le inga le whai sa tono palmeni o manatu both of them la tau umalama aisia langa e oki ko kongo fongo e vai manatu e oki mangaku ko kongo fongo ele ele paua le me sa loto ai la tu finga o fa foi me fa pe a se upu tono le mauta la tunu aisia langa e outplay tono le malo ia mafofonga mananganga mai mantua foi o whainga malo le nei sa fai le leia la to research feasibility studies fai su enga o mea uma nei e le I whaapena na o atua tu le monge se tu lo ina wa whaapea mai pai ia whai se waalele e le whaapena na whai e ta pena le lei mai a ea ina ia manino ma o a uma au lape o ani me whaadeleia
Mela na len faina no atu tono palmene silingia. Wa tu sa o mai lava ia i le fionga le li palemia le min stau tupe mai lato uma ta penanga ma me lo fai ai mana ia yo lato mele fai le mai e fai tua ia wana o mai la ia fa ta wema fai ia tala ina ia fa se ina ma fo fa o tangata o me monia mo fanua peile amatanga o tula mai peisa fi to no fono wala la sailo lato manatu la tu te terminating ia le fas le fatu le tono le fono wane o le to sao so la tu o mata i o mata terminate la va e mafofonga o le maloro ini e le to e wala tu le paton mo foi le na sa foi le si fatata no nga tu le pa na fa se mai ina ua fa ngale utos fa pe mai la me la fa ngale utos na lenga o le mafu anga na faile utos fa ta tau mo e lava tupe o fi pisimisi o ina tau mai ele va ai mawalalo ile mamalo le atu yes o le na fa manino le fionga te mai ta min stau tupe ya mulpola na rosa o fai o Samoa e tonu ai o Samoa ai ua malosi le una iatu o tangata le diaspora si fafo Samoa lo papa au atu no mamau ia awane ingalo e te lele sao mele te fia fa mafaina nei tula epa manino awane ingalo ese le te leo le sao o tangata Samoa lo i fafo o le wanga ianga i lunga le alu le remittance le avatu le mauaima atina le te mau ainga o Samoa so pe mumuso ala i fia lato hello to a tele le mamalu o Samoa i fafo wala to lo ono lea wa mana ia tātou e whainga malo tātou te whaua whaatasi e le ese Samoa le Samoa ese Samoa tātou i fafo le melana ia manino tātou nei fafo tātou te whaafetai e whainga malo le nei ua te le a mana ia ino tātou tātou whalongo i e te lo tala sa whaitula epa o le au tataa o le a tala o masalafo ia tātou ia o le na pe o le te lava na tatu vai e tāua mta upu le vale le tatano ai langa o le mta upu na o le tam fai lava ia taunu uroa le foi lau mai fai mai ua pe o ua SSI e le fionga le palimia ma le fionga le tamata minsta le na mai le palimia o le mas o te sanga nei le la te sanga nei fai ingo to santi ta wan to poi ale fa lau mai o te le fa longo ile porkala me ale tamata minsta tu pe ale foi la fa pe mai lo fa pe mai minsta tu pe in 2 years time not now not this year ti fai so le amainga le minstau tupe mantua la ngai lua valele le in 2 years e fa pe mai uma tai metasi e wa wai mai that's what it means a lo manino le saunoanga le fionga te mata minsta o le tele me ye eta pena o le me ye ta pena iai ona Elena o Samoa le la to fa ngai nel valele o le a o mai e tangata ta fa mai fafo tuisi so therefore is Samoa ready for that le tu o fatan malo o mea ai me fa pena ina ia fa le uma which is it's fair o tapenanga nei le broaden le tapenanga ina ia mautu le mea fa pena le ia te mau ainga le atina o Samoa Io ne la mimilo fo ia lato se o pe faile mimilo po feanga ia to mimilo but it's not gonna stop le fofuanga le fainga malo le o te fia o la tu tau falanga le fai o te fia ia e motivate le malo fo to le mela tu le mai i le fionga le pale mia male malo fo a wala a ka mimilo mai tu sa o tatu o ai te fale tonu tu la fono o ai te fale tonu ala tu e fatui au ani tu e fai se va fe alo esia la o le lava le tam fai atu le malo i le mele le ia le tu e fa pela mana mai
to mo wai o te lei tai la I le fe alo fa le fe alo fa me ai au te fia ai it's a good motivation for the government. Well, Tula Epa, I know for a fact the current government doesn't need motivation because ua matua is solid le lato whaamai ia lato fufuanga anga I luma mo le whaalelenga o le malo Samoa. Yes, o le whaamalo si au, but you know, they don't need motivation. They are solid with their makwa stand still lako ground o le lato whaamunuenga le iai. Yeah, en fai sa o fai funa se dai pera le winga lo tala. Fai pe le na tatu tala no I le meta o le treason. Tatu tala no il fo malo ai le se me fai ai. Me la na le no fai atu o le mod. How do you motivate the government? Le fai atu la tala. Langa o le sa PCO e lau malanga. O le sa saunua le fionga le li pandemia. I le fondanga le I afo il motele sa la fai o tau whaiwhainga nei sa malafonga le fionga a le ta ele tuangai o le lava e whai a lo toa pea le fionga le li palimia o lo o iai le tapenanga. So might not be now, you know. Yeah. Le mahia ele a fa pe o tapenanga na pat o lo lava tantunga. O lava ni toi alo lenga le a malulu mai tonu o fono o parliament. Aisia le mfanya la ko kalia le malu kininga. Le mfanya la ko kalia le malu. A le malu a le fa mo mai fafo. Ia la tu por kala meia. Tamo fai fa lenga male upu le la tu te fa ngai nai. O le atunu fa pe mai le atunu vala mai le atunu. O ai le atunu. Era fori mai au le atunu ia la tu. Le winga na te fa lenga ma te fa valea le o fai cho. Na? Ia e pe o le tau le na o le ta pe te fa manatu pe I le fa fonga ale atu. Ia aua nei manu malo ina ele toi ina le. So toi ina foi so. O le temi foi pe pe tau fa. Ai le ma fai so le langa ko inga so ke le lope la me fa pe. La so la me fa pe le tu nga toi. O loto ai na lei. O le loto ai na ele na wa. O le am se simea. Le ma se simea man tu la epa. Na ala langa uma ia malana sui tai malana fai lautusi manisi o lato vaenga. Ele tupu, ele pale mia, e pepelo la uli, o le king pero, wa nei la. O la boto e masiasi ai lava lato ia lato tau fai fainga. La lato tala te fai nei. Ale botu la i la uli al mali e toa pale mia o Samoa. A tato wa ai uma foi mai mo Samoa ina watu lai. Mo fa manuyanga mai I malo te tele mai fafo. Fa manuyanga. Le si ngā mai le fionga le li pale mia. O le meno I na sau le sui mai isala elu. A fio mai ia wawasa mana ia Winston Peters. E le tau fio fia. Le fia I loa I mai. Wala tau loa. Le mea tele elu tu le mene tu le epa. E le o se luma le nā me masona matanga. A mai e Australia le se lau 5 miliona I lakapi. Ala meo iai. Ele I whaurua mai I lakapi Samoa. Ona wa manino Australia. Te le whale tono le ai tupe. Le wawe sao tono le malo. Me lana ka. Momo le loto le anga I nā te tele. Le mwhaino na whaia. Ia le na wha manino e le fionga le li pāli mia. I tustala. Le na whaia. Ona o lana tau whai lea man wha maluma le fionga le li pale mia wha apea o le. Awane I tau wha nanuinga au niau launga ma lea. Wo o I whai au. Le ai sau au. Le ai se au atu la epa na te le wha atonua. Ia ta maro sunga ni I wha whiangainga. Mea le whana alwe ave ia sunga wha whiangainga tax ma. A le futa whai nei wona wha atonua. La sau noanga le fionga le pale mia. Wa sa o lola le to ino la tonu. Shut up. You have no business. That's exactly. Yeah, so no. Ne o le winga na le tala na whailoa le fionga le li pale mia. Le to ino la tonu. Whai ma le to ina. I le telefo tala tu la epanga I le poloketi lea le.
o whanua sasina i elisi. Lea na whai maroto ina, whai atu le epa, shalak. You have pisinisi. It's exactly what it is. E te loa lena ta ua te ofole le mama i le mele o le mele lo se lo ngai so mai le lai sisi vai lo langi so pa. Ala tala ia te oi. Ele mase vale. Mo vale. Ele mama pi fia mai tu mai ola tu fori. Ti ngan fa lo ngatu wa ya ele loto leanga fa ali wa lo ele la langi le ali loto leanga. Ele mfaya, ele mfaisha, le sa ole upuna. Ele mase vale. Ele loa se vale ma. Yo, langa fa pe ai ele le na me fa a we lo uma to ele atu. Wale na la kala to ina fa mai ya. O te nanuinga u la unga. E a fa matanga mai mo mai matanga. Ele o matanga sanga sa mo. Sa o sa no ngala fionga la lipa le mia. Fa mo sa mo ona e pele ya te ia. A o tula epa to atasi fo ina la fotale to tonu. E faile ngana sa mo me uma. La le me wa o se nye si o ma points lo lima fa pe e nanu le ala fionga le lipa le mia. Se tu u ia le fa singo lima male tau fa leanga. O mai o pongi fainga malo. O mai o pongi e tau fainga malo. Ina ia maua se le tau to toni le pua i ta la fusato faia. Ma fanua, mo le falo fonga le tatu atnu. Ele se upu le loe le vanga le spela me ta o pongi. E matua ba lea spela. E aisia, langa ile mana o e a foi e si tia i la ngona o le atnu. E moni o le malo fode o la to faia me. They will never, ever, la to tele tariina. Yan me. Le mele la tatu ia. Na le tau faaleanga, Pato le winga na la utala. E motivate ai a fa pe tu le ata mai le finga le lipa le mia. Male tatu finga malo. Aisia, ele fei tai la to. E na le me fa tu tele nai la tu fia male lo. Ile va leo tanta ia. Ai fai la tala tu la epa. Tau foi la to. Lau te la va fai le nenga luenga. O le stress ai el mafau, pressure el mafau. I le loto leanga ma le loto ita atu i mea le leo lo tam fa whainga malo. A o fia la fionga le lipa le mia malana kapeneta. O no lea. O le au nanga le fai mo le leo le atunu. A o la tau le ne. So te ofu man ma whainga mo mo le po. They are so stressed out. Ele la mo le yala fionga le lipa le mia mo mo fa le min sta. Ele mo le aisia. E na o le tau mawhai a sua se lato awala, a o le mwhai. Oa, a tau ne mai tau le fono usua le atunu. Tau mi neite le whiunga le lipa le mia, ma lana, a vai ne le tūlea, na le saufu whai, ua umara taimi fta a mata mai o si vangasia, fia e ele winga mimita whi o matua lepat pan mene. Lepat pan mene. A o le ua anua ne fono, tiro mai, tau te o oro ina sau, tanga isia, e le ke le ngangana na tangata ia. Le ala whai mai lau, la aura ne la, e te lo e o ai papalangi mau, I mean papalangi, not papalangi mau yoi, o latum tawhai yoi o le nanu. Matua i fia le tala atu e le whiunga lipa nia, o lana wha mai senga. Tuai, vave, o le atu inga taimi, au a wha mai, le mani, esia, e la whai tau atua se pepa. La mai matua le matua. Ala me foi mai e mai ya, la me mai, ele mai ele anga loto. Ona ia na langona. O le langona loto elea. Wa sa o ila le sa nonga le fionga le lipa le mia. E te fai mai ia te au lo nang o a o le Schmidt o le palangi o fai o fea so fai palangi. Ai tanga ilea a e nanu mai e fa toso a e nanu mai e delay ona e a se longa e tusi se pepafto a e fai tau mai mana tuani u. E le pela le fionga le lipa le mia. It comes out of his heart. Yes. Le manino le amainga. Ia. Ma ai lai, a te sila fia foi li, o tele i whanongolong, tau whanongolong nei ia matau i whanong whangola kua enjoy la utafa. After toi mo sa u whanongolong, papesoli.
So lo ka upo ka mai kieli o le kele ngo so le lingi i o ka suru le kala ngo ngi me o ngang. La so silfi. E le se o tala no ai tu lepa. Ai tanga i mai. E ma ai i foi plestene ma means ma pale mio isi atu nu asia. Ele le lengi nganu. Yes. Ele le lengi nganu e tu panu lama. But at least o lai tau ma fai. Whapena fo ia tangata Lucia. E ei translator ma me uma. Me leilo e lona vai. O lona vai na leiloa. Ala mai tau mai lai. Peno fatu foi telo isi ta fatata noanga. O loo iei uma ofisa ampasa i Samoa. O mea uma le sau, mai lunga newspaper, alu la wai loa uma, mai e online fo i mata atua, o ofisa ampasa nei. E titilo la tau whapea, my God, this guy doesn't even do anything if soani ele promotion o Samoa, ele wha le lei o le atina o Samoa, ia develop Samoa, ana le tam whai e toso mai lalo, o no le a. Ele lote langa le tam whai loa tangata, e na o ia lava na te loa whai, le tofinga wha pale mia, ma le atina ino Samoa. Fea i le te lo tau sanga, o na tupu nei mea, le ana le tu la i mai nele whainga malo, te le wha mama a venga i le kunu atua. Ia le na, ale ta ua na e sirta. O le tonu ale mena mafuina fai meta malo ele nanu ele ole o lan ta una. O le wha mai senga whaanga le afionga le li pale mia le sa ave i le tangata valino o tangata i sala elu i Sydney, Bondi Beach. Le nala le na mai ai. A ele leila afionga le li pale mia. O lo o manatu i ia fo i tangata o tangata keusiano. Le ave wha mai senga o le tofinga o le pale mia a o ia. Lo ia ana whapea tupo mai o ia. E le mai moso na taimi e whai e se wha mai senga. Ele ngata na wha mai senga. Ai se longa foi la e ngaru el secretary e kusi lang lauma. Me tonu ale mea. Ia, le se senga la le na. E se senga la na mo le se leanga le me fule le el control el mo le loto ele ma fau leanga. Na tonu lava tu la epa. Ele ia medicinea. Ana ma whaina wha ma walalo alonga loto ua whaia ina lana vaenga wha upwhai. I oe la i o whaia inga. Anu i lano. Langa i lim whai. Langa le ia langona tu la epa. Nobody can beat me. Nobody can be better above me. Ia e ngalo i lea te ia. Tu whasanga e le tua le tau i o tangata whasau siri wha mawalunga. Yeah, that's very childish. Absolutely. E sa o lor te lo tan, a wato e mana ia le polu, le pola e motu mai tua. Nga le ti ngai o tatou, ignore him. Because what he's doing, he's seeking attention. Yo, o tatu por kalame ia le tatu tata no whapea. Pe yo le melia, yo e focus pea le fionga le li pale mia, mana na vaenga i mo le atina e ina o le atunu. E ta oto mai la kama ia kako. Ka oko mai la kama ia wa aisia. A fai mai no la kule ma fofo. Fale ma fofo ia kako kala. Ioi. O nei le tae au tu la epa. Yeah. No o ti atu la TV au mawanga i loa le. Le poka la mea le whaavaisi i le Australia. Lewa o leo ngani i whaane le ngutupua a le Australia. Al poka la me lai whai mai e le la san. Le lai whaapea mai le tamai titi. He honored le tama whainga le malo Samoa. E tama whai e develop a mai ni wa alele. Whafonga mai oi. A mai umai oa. Ma nai e tama whainga le ale whainga malo. Ina iati na e ia Samoa. Le au mai ngā tam whai a mai le ma lele no this. It's a good project. Alwai e te whape mai. Ai o lana ia lava au nanga e alu lava le HRPP. Ona o tula epa wa tele na mele leina whai. O tula epa o tangata na skola sipi na. That's when I put it down. E moni o le skola sipi. A foi o nanu panu atamari i tulo ua whai i langi le fōlaunga sa lato a mataina le tawatina ino le saulotonga o Samoa. Le fionga, le sunga le mali e toa, whapea foi ia
tupua me ole. Nanu panu anei toi ina no o New York. Le mau ai nei le sa o tonga o Samoa. O nanu la skol sipi le tau te mitai mainga. La lea. Whawhetai o le taimi o le atua. Wa sui el whainga malo a mai le fasti te tonu. Le tau te tongi le pua ai ta lafu. Le polonga i Samoa. I nanu la skol sipi le tau te mitai maia. Se mena tupa e le ke ita ia le upu. O le upu ai o le upu lelei, lauia. O le upu na ngana lelei, le se mele ngai. O le whao ngai, nanga to ina le nei whao ngai. O lona whao ngai o le upu. Ma wha se o le upu esia. Be refer la tangata o ina, lauia. Tangata o iwa main whailonga. A lea te mana o tau ia tule epa. No tala noa tu pokala me tau tai ia ina sente ni. Tau te tala noa lo le upu development. O kilo i me ka o skolsipi. Nga tonu lava. O kilo i me langa kau ke o lo le development. E a vea ka koi kua. From the beginning. Ma le a fua mainga o Samoa from day one. Tatua mala ina ua pai atu le tala le lei. O ina na fua, la mea tu le, na whai tu le epa se a e i o. Na whai tu le epa se written language. Na whai se ita pipi. Na le uma natu ala o ina a mata mai ele development o sa mule ai. E le a mata mai ma fau tua temi o mta afa. Ma fau tua temi o tamasese. O mea la iti umaia, o si vaenga maisia, o si vaenga maisia, e o mai ia te ia. O te le atu o Samoa. O te le well developed. Ai le whapef kua develop Samoa rana taimi. O i reo me tuinga mafofonga ia. O lo la taua manatu, o mea uma, everything started from them. Manatua foi tula e pala sau noanga le fionga le aki epikupo ia mata elinga. Lena sau noa le leile toe ina. Mana amaila na tusi atu la epa wata tau ona tau na efa mawai. Tau ai latu le tali. Le ai masesi anga wa. Lena sau noa manino ale le fionga le tai o le ekalesia katoliko. O tau whaafonga mai le HRPP e le ti ngata u loto le whai mua tu la epa. Le sesi o tau anga wa. Lei masesi o tau anga wa. Lena sau noa to ina. O le tai le lei e te tapena ina se tangata e sui tūlanga ia te oe wa e te le o la umi pea. Ia, tira la le ese senga i le tapenanga le whainga malo fau le nei le paia inga le nei. Lea lua Deputy Prime Ministers. O no lea, o le fua mamau i le taimi o whanotanga e whioa iai o le taimi e an esel pa le fionga le li pale mia fa pena foi e pisi foi le fionga te mai tai min stau tu persui pale mia fa pele min stau nga lunga tili le na lina develop ia post ia o tato deputy prime minister ona lea o le tau fa mamau tilo le atina ina ma le fa le lei o le atunu ai le mfai ona lea e le o le ai o se sianga maa o le manatu whaasausilio tula epa, wa na o ia to tasi, e mawhaina tau aveina le atunu. Whea o iai, sau noa la fionga le li palimia, e le ise me whapea o lo sui palimia, ai te leo o lava tofu palimia, wa fia paya inga e leo o lava ia whonotoe fia me i le palimia. Ana le sau nge fia me i le fast, e le whaapaleina o ia tofu palimia. Aia, e o ti lava whonotoe o e leo o tofu palimia. Ia, pio le nā, o le tā ua nā le mele tati tala noa iai. Leanga e le tu mamaina e lo uloto na oa. Ia whainga, e sa, e moniale upoi lele aua tatu te amana ia le pola e motu mai tua. Ai au tatu le amana ia foi. E se sau wha afi ele mafofau. Io, pena le inwhai atu ele ai, e se ale meo ai ese fo i le tatu, langa o tangata nei. O whea o iei leo ngā fo lea len whapeta tauna o le solusu me wha. O le mena le ta ofisilia toi foi a uia ia asiata. O te tauna i Samoa le solusu wha. No whai tau le mea na nafi. Whapea e iei le
sa tauna I Samoa le solufu fa ona e se whaamasinonga e a fia ai sa ia e o le solufu fitu o le solua la lea na umatu nei a lele ia wai atu I Samoa ai lai ia le whaamasinonga le ala fai le fai unga le whaamasino e o ai toi fo I atu la ona o tūlanga lea ia o le ale si pepelo la afafau e tau kawa ai le leo I Samoa o lona winga reo Samoa ne ai ni ke o tatu fetua stala ai awo I Samoa o atu ngu I Samoa fu le pu e mai yata le winga na ro tala Iele le post na mai lunga tangata ai se whaamasinonga le solufu fitu le sa o atu le whaamasinonga ile I awai ia ta ilo iai o le talana le na mai a ta mai chichi le na ta ua o le latam o le tali ile o sa ia ai ia na pokala mena o matamatai pe fai ama tilo tua pe fa pe meaning o le te steering model le coach atu tua fa pena fo ia po o lona winga a ta taulana tau Samoa o ta taulana fai unga le o le saule o tulanga na iai na no message atu fo le fo le tuanga ni asiata o le taimi le nei wa tauna e so tai I le lo ia o le fo le sui komesina leo o la fa le lato fai tau le tulanga le nei o le preach la o le fo o le fai unga na mai le whaamsinonga langa tatau nei Samoa la solusu fa ma o tatau fo na fai se fai unga iai mele o mo mai se update fatu o tatau o fai a asiata le sa ona fsilingia lana pokalame po o yeses o mo mai se fa maunianga mai Samoa le mo mai se fa maunianga mai Samoa po o Samoa so fa masinonga ta to la te fisili ai na whaafewhea na whai le whai unga le whaamasino lea e alau leo on what conditions a whaila o yeni bail tupe ye there's no worry about le tupe a whapeo lana peo le tula e pamala tuvanga le japipi they couldn't care less wale o ni la tupe but the fact of the matter is ia launga tasia uma mea whai unga e whai mo tangata uma o lona winga a fai nei la e o apie le 24th of this month kauna issue se warrant al melana dato talosia a wa yese update wa mawa ia asiata yen mafailo mai lunga lana pokalame pola se tala mai Samoa ia wa te fai atu ni fa pea a me fia le tupe la na deposit Samoa e kavai leo ese pe fast food tosu pe lus food po la that's not the money the issue le kana mo ika ku o le peolea o le mongi mat fa mauni o nga fon o nga famsino an fai no io ia ese scam ka ku ia ole beno fai lo atu le fonotanga la le na fai nei le sa fai sa le longa le apita sa le longa o le falawi lo mal fa manino ino vaenga o poloketi o miliona le sa fono o mai loa ia sui umo I tu malo lato te fono ma lato komiti fa vai o le mela le nadia e mai sa tu lai le sui o fale lupo pe o ila le e mari e tele ale mata upo nei le sa tu lai sui o fale lupo na sa no manino le fionga le lipania e jaise taimi fa avanoa pe umal fontanga le o mai lato te fono mo le manino e ese tala ie ave e lato sui ia I te tono I tu malo le ave le tala se pe o le tala le na interview mai lungo TV1 sa o apalai o lato le interview a famele ale manino le wa amai au ili na abatu lana tusi e na o le CV e whaalawi lo ai o ie mawalonga tofi lo ie no this malana tusi te there was no application letter le lana wha manino lo ia ele panel ma toe tarasanga loa o na toe whato ese ma whapea mai tu mai se avanoa ai whapea mai le panel na amai fo ilau tusi lea wa amai wa tapunia avanoa lea la
ka puta lo na le se vanua le la folinga mai o le esel petelo le o abele tu malo fa pe o le na apalai wa le sa o le fai unga le fainga malo fai le la fa tai fo le fionga le lipan mi lo to apele tai fa pe mai o mai tatou tala noa ina ia auto malama pe foi la le mele tupu ia fasan le anga tolu lua pe tolu lua pa pena foi ele ia ese application as such na apalai i le avanoa fa te taifono e na o ato tusi te ena sa amato ola oile company po oise foi se au onanga ole a haya o pe afai etele apalai etela te batula tusi te ne ole mena na le tupu ya lena mai manino fasa le anga dua ma fala lupo ina ia mo se tengi fa se lato fontanga wa la so nga fua la vai aso fo aso nga fua mala so dua va aso fo ole afa ye lo la fontanga ia pia ile paka i le pia park mo tai fono uma ale ole fono la le anafi le na ba la sa attenda le fionga le di fai pule ya fasan le anga tolu le fionga ya namlo ulu le ota la sa awai which is tangata malama awai ole mole le lei ole manui ole tumalo ole finga sa o anga kung fai ai fa pe fai o namlo ulu ionga lialanga maki kumalo fatasi lena kiloa le fonga loa le tu wa no le fionga le sa fem fon fetalai ia kelo ele se me sili na lo le menga lu fatasi ku ro la va yo fese se yo la o fai pure kauva e me en lu fatasi for the sake of the constitution yo o le tu malo ingai lo le mele lo mai fe ia le o le fai la o ia fia me lela wa leva ngu feme ale fa ko yo so mengi fe minga ke le disagree ile luo te telefono sia na foi la luo fe te telefono ale la na fa manino le fionga le di pale mia le ai se le kala nga o e ka mai kainga fasili ele e saini fo e saini uma lava e saini uma no te telefono to lua o le kengelo sa no te le yo kengelo menga tasi le me le anga ka kuma o me le fai tu au o tu stala mai le se me fo eu ai ku skala ngi ku but it's so obvious le kiloko le ku fai o na folinga o fainga o na fasili le la fa tu le te parmi ele ai ese se o manatu e saini uma ia te telefono lu but the major o le tanga aisia langa o matou le upun fa ngai le finga le pare bia o le puipuia ia puipuia le poloketi o le ala na de mafu ele spring fa vai malo o le mafu anga le no o tu so ale tala ile ya solomona ma tau vai luino pepe ai oso ia runga tina e ana le pepe aisia e moni le lofa moni le lofa yes ole o i tonu la te tiro ia ole me foi la e tu fasili ele ma fau pe tau fa valea e pe tau fa se ia manatu ia wa sa wele fionga ia le sa ve ma parmia ia fionga me sai to tono vanga fa ia fast o le sa ia o anava tau ia le ainga fast wa uman fa manino e ta ina lava mata ale wa ese le mena o tula i mai waru tu mai o tawa i mai so le ia le tulanga na ia o te fasta ia ia e le to e malu e lue le tato fainga malu e le tato ana batawa umana fata tia pau ale o la fautuanga ia ta fautuanga i le fionga le ta yo le tu e lo le meu te tauna fai pe o fa pui o la lo fai le fai unga aisia langa o le fai ma le loa yang sala atanga ni e fai ma le mautino la te lo le e fasili pule e foi la le e fo malo
malo le latu ala fai malilo so fa mai le fionga le li pale mi o te lola o mana fai ele yo ai au ani tu ava no tanga vai o tu ava no le fionga le li pale mi I le sa fai pale mi te mate pale mi yo se vai lai mo le fai male le serofa le ai ma se mana tanga fori tu ngata po ina tu le ava ala tu ngana ia nei mo ko ngora ka ora va ko ni ramu o aina whaatiti e ina o iei lunga le masalafa. O aina le ina tofi pale mia. Ma le fio tau sanga sui pale mia, ia tu la e paaya, e moa e ele pale mia. Ia whaftai le ainga fast, ia whapea foi le fionga le pale mia. I lona manatu le lei, lona whaitu fine, titilo le ba, na ave e iai le fo le tofi le tofinga o le pale mia. Ia e awilia, lea ua tui patua mai. Ia ta whanga solo, whai asin tele tanta upu. Ia o lea ua whaamaonia, whaatautoina next week, o le fionga ia maunga sa la Precious Chang, o lea lava la avea ma lo ia sili mo tau sanga. Whapea I foi. Le whaatautoina foi o lea fionga tamaitai whaamasino le fionga ia Silly Elizabeth Jangtang Peters. Ia o le la whaatautoina foi na ia wa via o ia ma whaamasino o le District Court. Ia whaftai foi au nanga ia tamari le mato I tupa. Ia o whapea foi na. Ia te mana uta wale le saunoanga le fionga tamaita I Minsta, le fionga le Minsta o tupe. I le pasene le wa matu umai e a matar vai asfou pasene I mo e fai saufanga ale nupi o le tapenanga sosoani mo le a mataino nau ia o onga. Ia ma fanua tai menga man tu foi le na vesi foi le tu no fai mai ponu o se tau sanga o le ai alen fatua fa tali se yo mai am tanga tau sanga ni wadi ni no ale afionga le li pare mia ono sa I se le amatanga o le tapena ia wa titilo le le wa double o le pasene tului ma le tors milionga le wa safua atu I le la ata I se lau limas fulu mai le tamatiti le titi o I foi la le no whanonglongo atu le sanonga le fionga le li pale mia o le taimile nei e le o mautu mai lava le tawa whainga atoa tangata Samoa te tono Samoa in the statistics le whamamawino whaingumera pe o matum tanga renga ai peila o I o le la whai ele le stara lea ina ia mawhai e loa whama oti mai peto o fia ia wa mantua a lo le whaine I le mea whape o le tusi tawa whainga o tangata anu o Samoa. Ia I loa age bracket o tangata mātutua, whapea tamaiti la iti, the elderly people, ina ia I loa ai peto o fia la tangata mātua, I le between 70 to 90 years old, fia tama, ai fia tina me whapena, pela wa abea la le fufuanga le la whai le mtanga renga o onga, o le a whai ma mea I ma whai ena maua au tū, le taua whainga o tangata anu o Samoa. se fai masta tala I ka upule ka kele me ese amun mole mo fanua langa le fo wa le tala teme ko ke me mar kors fulu milionga 150 per head teme ko ke me mar tupele ele o to tonu o paketi na pasias nei le alan fa mal na mai finga le palmia ia le 1.8 million timing o le fu te si amata sta tala e manino lava le saunoanga le fionga le li palemia wa uma ona pasia te tono le ia te tonu pele uma na iai lea sa fetu nai pe o le ale tūlanga e whai iai whapea abe whai tu malo ia e mai tau atu e iei isi tu malo te se fulu afi o lato tangata a iei isi tu malo e to la iti o lato tangata le la sa fetu nai le palemia malana kapeneta e se awala e lau ngata sia umai, le lau wa mawai se lau lima sfutala. Ale tangata? Nio e. Po ai era tamai titi pepe tangata mātua peto o fia te tono le ainga.
Yes, right. So that's 32 something millions is on Million, top, Mantua of foi le sa faile le national counter Samoa. Le taimi fo le palota lua fisful wono ia. Le na le na national ID le na Yeah. Na ave limas fu la meno ia. Eu manile no feel fine ia. And I hope that is in the forensic auditing report. Yes. Yeah. Mai. O lo winga la tala ma fanua abe ese ma mafaufonga o tatu nu. Yes. Lero fa tupu mai fa pe ele o tono o paketi. Na famanino fa le fionga le li pandemia. Aua le amana ia le pola e motu mai tua, wana le whaase se ino mawhawhaunga tangata. Ai o a mea e whaalau i loa atu e le taitai o le malo, ma le kapeneta. O mea nei muli muli tai e le whainga malo. Alo? O wa whatanuina le coroner, i le la a mai se a foi, se pathologist, e a watu o lo o luani maliu i te tono le mahota a whale maliu i Samoa o se ali i saina. Ia whapea fo le tamaita i tu stala le maliu taluai nei. O le lai whatali e lai watu ia e se coroner i whafo. E watu lato te whaile suenga. Ia ma o lea lawa whaeloa mai le isi leo leo. E to alua ai ia. Ia leo leo ia sa liki ina le. Le sa liki ina le reida leo leo le sa anu Ate tele yo an vanga na fa mun mule ta oso me ile corona. Le wata ole ia po la to ia fa su ngai. La se mafu anga o levan fe avia ita tu me tia on. Levan avia tu me tia on fa fu. Ai le esta tu fo mai fa pe. Le ia se tu la tu e fe su fa toia. La se mafu. Ma tu la e fa pe na sa no le fionga le li pale mia. Talo sia. Ma fu mai. Eleni yalo tatu watu nuu. Mana na of course. Mana na o ai avele le fole to finga le pathologist. I tonu in liste le mea tonu la le na le lana fai male sa unronga le fionga le li pale mia. A tonu o ni suinga le nei o le atam fai una iam fa malosia le tūlanga le o le pathologist. E leo le le fai o le se mea fai e tatu fai ngā maro pēr whapea e le ai se alo le atunu e anga waa o na tawa beina tute lea e mwhai e nona fai e ngā ruenga le pathologist. Ia, o le tūlanga e leo fai loa mai la le leo lona lua. Ia, o le tangata i ngoi a Luani. Luani. A whapea o fatu tole a pai. O le lai whapea mai, o le sui leo le nei, e nofo i la whawhine o Samau. Yes. Samau le mai. Le fai te le lopo o le nā po o Samau. Is it the same person? Le i matautu? Ia, o ai foi. Tau songa e pe uso, ia uso. Le whapea e tau songa fo i la ma le whaipule. Tau songa fo i ma le wha masino sili. Sili. Ioi. Ia, tūlanga na iai. E au i o te whaftai. Tu whai unga le fionga le li i pāle mia o i o le minstao o leo. Wa whamau i le leak out, whamalolo e whanisusuenga. I le whapea o so tanga i a pai mala whai. O na whapea i la ia. Ua, ai e se ai le tu la kono, no. Nobody is above the law. Sorry. O le situ langa le iei nei, wai tele ni aba noa mo board of directors, le ua whaasala lawina, o aba noa la ie whai ele, o aba noa ni sa whai ele malo tausi, sa lato whai aba noa nei. Ona o lea la ua umana Yesu e suenga, e tau e revoke ona o tūlanga, e whaaso le tūla fono, i lalo le convention a le Commonwealth, le act, e le mawhai se malo tausi na lato whaia ni a fwin, ni a wanoa nei board of directors po ni CEO. Ia wa le lawa ye isi le wa uma, ia le lau whaasa lau mai lobo ye ia wanoa nei, le la whaasa lau wina mai aso fōu, mo te leo le atu nuu lato te
Ia, ta maila ia o le so e po ana nafi. I po le so. Ale le so po tai au e fala wasiele te ma fai fe au ia lale Yeremia. Le sa be sa mo ana nafi lona tino. As fraile lona tino maliu. Ia le fa mo mai se tala. Tino. E se tasi fo tangata fai musika la wiloa. Le ia fa savalu Day Parker. Maliu. Ia le me mana ia le melo o toi tula mai sa mo tula e pa. Wa toi fa malosia e le fai ngā malo. I le toi fai o le Price Control Board. O i lātou nei, e lātou te monitor inga ia le tau o tātou olua. Wa le mele sa iai. Le na maua mai tau sanga le ntea. Fa pia tele o le pusa mua, le ngata ngata le pusa mua. Wo le to a tele fa tau tele mai. Na mai lo ia wa sioki ai la ia wholesale. Ai na mai lo wa sioki. Fetango filo tu lo lunga la tu o loa lela linga tang tal pu Samoa. Nia taimila le nei. O le wa fa malo si le Price Control Board ina ia la tu monitor inga la tu langa lea. Mana ia. Ya, o le tu langa na ia o le fatautoina la o tamaitai o le lo ia sili ia fape foi ia le fionga tamaitai Famasino District Court ia sili Elizabeth Jane Peters ia o le nei foi tamaitai neitina o 11 ngadue lo ia neitina mo isa mo malonali I wai fo ma isionali ia le la o to fia o ia le tūlanga le Famasino District Court. Ia, whaafitai lana ia tau au nanga malana tau tua le tātou whainga malo. Ia, ua te wawai atu iata ina ua whaimele le whaulanga o la I siona tamā, siona tua ia le tamā whaipisinisi fo ia Tabitha Chang Tang. Le ia le whalooloa te le vaanga leo Tabitha Chang Tang ma pāmata. I tua fino sila foi leo Louis Changchung nang tamo ia so ia orina le ai o le tua fino Harry Chang Tang ngai ia o to America okay yes e tau songa I latou Louis ma Frank Chang Tang e tau songa latou tama ia o le na wa mai atu la epa o te toe fia tala noa lava ma whanua I le whamasinonga lea Tatu mai ar tau sanga lente nei. Papio se vai alo vai aso mua, o vai aso na lua mo se fai unga, whamsinonga whalali. Ai la ta fai se matematenga, e ele tau matenga. O lo iai se mea I tam fai fa paleni. I le vai sua lea I api o le tilo lea. Mane tala no fo inisi anga vaa. Malatu iai manatu fa pia e au na fa paleni I whamsinonga whalali. Fai na fa pe fai se me ia tu mai le unga whamsinonga ale pale mia le lo mane. Aida o le green lightina. Ai fa tau I whalali. Meaning to foi whalali fai palota o lono winga. E ono pa ia le tatu le supania. Pe o ta lela tata no I tate tau matemati I meia. Either one lela anga I fa penare ba ai whamsinonga. Ela so but that's injustice. Yes. That's injustice. Ona o le manatua, o le whamsinonga le fionga le li pale mia. E leo ni mea moi mani mea maoti na mea na whai le fionga le li pale mia. O le hia sei ma masar salonga. Ele pai tuai mawhanua o tā matematenga. Leanga o leo uma o na tala noa. Ma le mena o le whatuai whapea le whamsinonga ia. Leanga o le mantau mo whai unga o ifoi. O whale alili. Le mantau mua ia le peitai. Le lama o toso mai ia. Le la o a temi e lau whatasi ai. Wa vai so fo le whapea tona lau ia. Yeah, it's injustice. This is me personally. Mua. O le mata upo whalea lili o mata upo le whainga palota.
o le morianga le moria ele fionga le li palemia ele ni morianga whapalota. La le meo le anini whaatasi ai meo le palota. Ele o le nini mene whatu ele o le tamwhitu whatasi. A le whapaleni ina o aira malu i o but still. It's still a whapalengi la. O le atoso atu la morianga le fionga le li palemia ele o ni morianga mea tau palota. Tui o at the tawana ave ese lava le whainga le whaiunga me tau palota. You know, to me, it's really injustice. And I hope e tole finangalo le fionga le sui palemia. If that is the case, so be it. Go back to the whainga palota. Wa o te tali tonu. E toi tula I mai lava le fionga le li sui palemia. Yeah. Pio le o le matu o rata Italia matematenga iai fuore toso me fa tatia ia le meo finga palota ma le meo o case fapia ai o le winga foile o le peo lo amata na wa ai au ia ile tilo fapia fa misionga pe ai sia o tu ai a fai o le na tu lo ia mo meo witnesses ia le ai tu lo matemini a le fai tau ole tu sa tau na laule unga I le vai sumo mo le vai sona lua o Januari ele la uma vai so le sumo muli no Januari auto e ma sa ia tu langa sa fa pale ni fa pe ile timer pa inga lo olo tasi sa ia fa pale ni nga ma sa fai aya lunga lavo meta palota so therefore it's injustice le tu langa lea very ole meta tiro e pio na o ele fa pio tafa yatu o nai mate matenga meio oi ona o pa polo le tosonga le case le nei yes pio le o avere tolo fa pene ale la fa yatu la tunu a fai la le tuturi apu ia mori mauia to e open le case to Matanora o le mena ai patalinga tuliana e famsino ngela nga wa tulanga tonu ana tu sale le tulanga le case le ale tui pale mia I fale adili ma le case le ano ma alua a faila tulanga le wa tuturi apu ia moli mau ia le o mai le soele o maua la me wa tala la le case ano ma alua to Matanora because that's exactly what the justice should have been done. Ole mele tauna tupu whamasinonga. Sa tau lona to ea foi. Fisilinia. O fe o iei moli mau. Ta ofi le case e to tuturi. La me wa ese le case le nane lua o lua tasi. Ma le case le utula I mai nei. Ai sili atu mantau tia to se I me to no whamasino o to tolo. Ia foi ngome. Ia moli mau. Yeah. Elo ni moni mau foi whapea o ni hearsay. Yes. It's true witnesses. O witness pa pitoa lea na moli mawina mena tupu. Le te tem fai langa elo manino mai le fa longo le wingo la tala le fai o le ta matematenga it's not about justice or injustice. O le injustice o le mena famsinonga mena o te lo fai atu a me injustice pele ai la leta o mai nisio a le wingo le tala ta matematenga e fua ile toso mai ravanga I o le melea po le ase matematenga fa mai fole si uputu la epa e asa le fai vale asa le masalo yes asa le fai o le tatu te masalo salo I toinga nei le kumi na toso fa pa tolo po la tava se wale na umina toso fapia ai mantua le tatu te lo uma o le loma famasinonga le fionga le sui palemia o le fo lo loma molianga ia nga ile le fionga le palemia na tonua ia pe nga mau tonu mai pe me tonua na lena ta mai I to fia la sulo tala fia ngai maunga ai mesera ko nga kisi o ka ko kilongi Tula epa uia, I'm 150%. Or 200, Yes. O no lea. Ba me tele leo so tula epa siringia le to fio maunga. Oina, tio toin. Fai tio foi. Aina e to fia nei sa vale noa. Yeah.
O le sister-in-law lo watali'i. So tanga. Malo ia sili. Na efisili nia sesi. O lau tō finga whai tō tasi la vai oi. Na e Ia whai male tō. mal fam sin A sin. le tōpino i oe. Pa pena whale menga le whamsino sili. Mantua e tofi le whamsino sili. O lo o whamasino si nia. Le fionga ia vui Clarence. Yes. Ia ana tua foi la. O ia inga o tō finga nei. Ia lava le experience o e whamasino. E le whamasino mua ia le. E le whaapeo tā whai atu nei. Ono se tūlanga le feitai le fionga le whamsim sili. A o ia inga nei. E le iai se tō finga. E le whamasino mua le fionga le whamsim sili. Sa lo ia. Ai o le fionga ia vui Clarence. O le tangata ua lewa tau sanga o tau tua. O ia o le whamasino si nia. O ia le sa next anga i le whamsim sili sa ia. Na whai tō tasi lava lana ia feelinga. A le feelinga le o maunga. E leo se mea na whai tō tasi le fionga le li pāle mia. Na tala no le ka peneta. An man tua foi. Ta ua betinga sa whai po wai sisi tala whengai. Le no whai atu. Pau wai o tangata te titilo iai. O maunga po o Mary Louis. Ona man tua foi la o maunga. O ia le lesa i le ofisa o le le sauna wa ia ia le ofisa wa ia. Le sauna wa ia tangata sa wa ia. Ala me no iai. Na iei fete na inga atu la epa ma le ofisa lea. Le na tapunia i lo le ofisa lea. Na tapunia le ala se ele o maunga. O ai lo ma Mary Louis. Faile la ofisa lo ia le maunga Chang Louis. Maunga Chang Louis law firm. Ona tulanga ia. Ma o te loa o se loa ia sili e lango ina le malo, whainga malo. O momi. Le ala, ua whatera tue pai i le afoi, i le tofia le li pare mia, le sa whaima pare mia. I lungo so o tanga. Le foi la na fesili atu iei, la e le motua ina tofi statu, a whaima o au le whate te le nganga pa ia. Tofi pa ia. Io, so le ngalo le atunu ia mea. Tofi foi la lo ia sili sa vale noa. O lona i loa. O pe o so ta inga ma so tanga ia. Ele o mawhaina ngalo i le atunu. Ale la, ula mei, ale fo oso mai. Io, e oso atu ina, e wha oso monge vane wha, e wha fōlinga i le atunu, a me o ia na le ami o tonu. Ai tanga i whaila ia, i le tō whinga o le lo, auditor, CEO le o kika, commissioner. Ala me ia, pau leo le a tō whinga, 5 tausanga. A o isi CEO uma ma isi commissioner e ta i tolu tausanga. Why? Is it because o langa son-in-law? Yeah. Ele lei ar whalongo ma la tunu o tātou e tala me ia. Aisia, langa ale manino la tunu. Tau te opo isa ia whapea. Tātou te opo isa ia whapea. Ia, pēla ole. Ele terminei ele mauase sui na te tau aveina le ombudsman. Le ai o le no whai tau lawa whai whaatata noanga wa wanoa ia. Ia te langona ai po le se taimi o le vai aso fou, po le vai aso so ai. Ia na maua mai le iwa to tele. Whai asina tele o mtanga duenga ia o whanongongo atu le wa le fo whama vai le CEO o le SWA. Le o whamawai le CEO le SWA. E mantofo lona whale tua le sa CEO o le transport. Ia, peila wa, pewa i se tūlanga i o lona whale tua i no i whafo. Le la wa whamawai ai o na fo i mai e mafuta malona whale tua. Ka tala noa le one government grant. Lea na fesili e fota matai leo mai na ile ali pare mi. Ola hata matari atu pare mi ala sawa. O whai mo le fia poto, mo le fia iloa, ma le fia tangata. Ia le mea na e maua. A tu al fea sao, i lalo tu la fono, o leo wana wha ingoa ina langa sos.
ua fesilingia le palemia. She needs to expose langa source. La le lau sa no sa o ele fionga le li palemia. E pepelo la source. Na ia mention langa source o le principle o la, long winga le principle O la. Yeah. 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 O le mea o here saying, Na, langa malo si fia poto. Malo si sa fa pe me le lo ena tele o lo fo ia lo tu la fono. Tu sa le wa lo si ni le fionga le li palemia. Tu sai ma le grants le fa manino palemia. Ele cancelina. Feme a mai. Ale feme me langa sos. Ya, fa la moli la na sos o le mol mau pepelo. Ya, o la me mau ia. le si meta pa ia ia te tiri man o le te a mai le si o ia la ko por kalame pe lo wona no forma compare ia le 150 per head e mortata ile la to kola pe e foringa me fa pe a mea o le aikia le kola le o fai ai le 150 le ai le o iai to tonu o le paketi le la fa manino o le to tonu o paketi e ese le fainga. But still, the money is in the budget. Yeah. O le mena na titilo el fainga malo. O le ase a wala fa sa fuai le manuia mo le atunu. Ia ai sa fitutu na ila e ia tu fa pela tau ave fa ai tu malo lima su tasi tu malo e to titilo e le fetauli ona e ia tu malo to tele ta is fu afe o la tu tangata. Ia tu malo to la iti. Ai ia fai se me ia manuia a to ai le lau tele o tangata anu Samoa. Paula le wala. Le wa manei le wala le wa fai. So o se a inga lava peto fia o to o ina. A pe o le ala la de lua ai la ia le famo mo le fainga malu. O le taimi fo la fai ai la malanga to le o fainga luenga e a fa matu watu tu penei ma fai le stalo tangata. Ma wai lo le faita wa inga le fa inga ato tangata nu o Samoa. Ia o te manatu le ua tanga i mai te lengo ta upu monea so se manai sisim ta upu na o ne e pauna ni vaenga sa o ta pena ina tu la epa. Ia mai ta upu muri ia ona e o le ta upu muri lava le nei o le ta vai o le Asia o fato mele nei a te tu ilo fale le vale fiafi ta sial mai tau o se tangata o le Asia ia e mai o e a fio mai le na fiafi ia o tato o le jau le ale Asia o tato Redox Gold o le jau le nei fa pitoa mo so se pona ivi tulo ti nga o le tino o le ase so ona pona ivi o le tamale e te leto e tau inuinga Panadols ua tele foi na afia i o tatu kidneys mai si totonga o le tamale fa le lei ai ia mea ti ngā so se mea o tino o le kāfo wai o le tua o le manava ia o le tamane fa ngā inai e se lau se fitu tā la lima se sene lea se lau se tolu tā la lima se sene lea ia ma le tatou wai le nei o le Asia le tatou vaile nei e fa tolu se lau tā la lima susene e le pusa e whāwhangu la popo ai e tutonu. O le vai aso fou le aso se fulu o Juni o se fulu o February e whai elefontanga tele le Asia i nei au kilani. Ia o whaapea no o wha lo ati atu la epa de venue ia o ilatou umai fia mafuta mai. You're most welcome. Whaalongolongo o ani fesili me to te fia mamlama au ili ia tu atu le la ewo ilunga la telefoni whaailoa mai then I'll be in touch with you. Ia, nena o le tatu Asia nena fisolta iane ia le tamitaina ia mofanua tupai i le telefoni o rua tasi lua i balua tolu ono o tasi tatu uma i New Zealand o Australia malawane telefoni na o lo luma le panel na to te vai ni na luma no suafa ia ma numero telefoni o le o tasi lua i valua to ono o tasi not only
the Asia. But all the products ale Asia e mau umalava ia sini mai fo nei America bili mai le 5 tolu fitu o no lua 5 tolu fitu o no lua ia sili mo le tina ia soli ia mo tatu umani Alaska pango Amerika Samoa Hawaii ia masete uma Guam ai to telefoni la tuna o ka mai Guam I tangata o tatu no foi Guam ia ma le baenga lava leo le tu mo lava lenga faftai le tatu o yai na faftai mo le temi ma me malava o wo ma paanga e mo mori tu foi la wanga faftai I le lipule o le Blue TV o le Ai Fimono. Io ia anai Fimono ia e mesi foi nei uso fa salalau ia le tai o le tau ia ia asiata pio vauliko ia malana panga malana soa ia le sunga I le ataua le taua manfui Pearson ia tainane foi ia si uso fa salalau ia li ataua Savea L. Harrington ia e tele o na sofa matai ia te tai e momori ono o le whaatangaina ia male amana I o tangata I tonu o studios o le Radio Samoa ia male tauta ia mata o tutilo ma e la tarata e ale si le tionan whaasino ma ia tia o lea e la talanya o le tauta ia na le tion o le tuangalo o inala ulo ai o le mangula na ia lango ia le sifoi ia le tapipi io e mangale o le ale ta o le Radio something Radio New Zealand. Ia na Desa ia stoi ina leo fai langi fol nga ia tango nga kuma e fasi e la o le pio dingale au ka for ta ia na uma ta ia io e pio le nganga na tupai mo fanua fa fitai te lava io e ia le to e mo ino o latu no folo ainga ia te le o te minta tu feo ma ta fauma ai le mea ia e fa flai fo ina io ainga ia le li o matua arsana ia male malu ia te la sema fa nau ia pena foi se to fine ia vai to lau su ayusen ia ai message o uso ia to le foa me pila li o miti ia male sia paanga ia isa e message foi ina yo na neighbors le o mano fa lau atu o la tu swafa ia ile anga le ia ile fainga malanga mai la to malava na ia wo le mau se matu temi tala no telefoni ia e fa matu fa pe ia ta tua ne ia fiafi ai message lava o to fine ia masio alo fatele ia ta fea pena mai lo malanga tali atu ile masina ua tofa ia e mai fa funfong mai foi tatu ia paanga ta por kalame o le masina o le whailo atu ilumanai e pai mai nei ia le tofa tu pai mo fanua ia se o tali malo e foi ma mai tatu faitina fatasi ia male le awai te tawi masui ne te wai tali mai au tango to sui la so le booking welo ia pe le nalangon fa fetele o mai au kilani lo to anga lelei ma lo to tali malo fa fetele le anga lelei ia malalofa ia so no ia te isi tamta pu e tanu ia ai si o fa mata po kalamita malole ni fe ia le fa tai ra fa fo anga sa mo le nawa ma fai ona o atu ni vaenga fo o tala le malanga ale ta i o le po kalame ia ai mai se fo I me o tutupu si o tato atu no Samoa o ni manatu o ni whaasoa o ni mea le iai le atina eino si o tato whainga malo ia whaaftai lau whaafonga anga Samoa tato tui whailoa ili vai aso fōpea ma ole ola man malo si so I fua ma ia manuia tu lepa lo whaatu ia sodi ia lo fatu ia ta pia man tato whiloa pia ia so I fua
Ia le na Samoa ua maea ia le ma patatanoa fo'i ma le tofine ia mo fanua tupai ia ona ele o le vai le o alu esere manongi New Zealand le usau ni ma le o lo aso mo nei talu ona ai ai nei tala o le malanga o le no usau memo mua Samoa wa alu lungo le ea le whaaleanga ina wa ele ngata o le lafo itu ia langa o e tule pan fai maila na fai maile ia e fai ngatu le pa ia cha urungo le na lafo me tanga sa ia uran por kala e tusi mai i nei le malo nei e tipotia tu au Samoa ia e so le lau te no ualotu le o moloto silafia le ai ele o tele no fosol tu la fono le nei tu no ia mo le silafia pe le ole foi la to por kala me mai ci ngari le mala to uma e la tu te fa pe o te overstay nei no fai atu io o te overstay fa tanga o le steno nei tu no io e trouble io ese senga la nga overstay io e ole mata upu te fia tala no muri ia i Samoa o le tāu o tatu lango ina o tatu whenga malo. E se manatu malangona o tangata. E o fo ia i latou e lango ina ia tula epa ma le hita pipi. Ioe. O lo latou lava manatu ma lo latou langona. O tula epa ia o te itai mo Samoa. O le manatu o autou sila to toa iai Samoa. So se tangata e talanoa i lona fuaitua o ia lava ia. Te vai te longo fia le tangata le leia onga. E te i munmuri ane. O se lo ia tangata le namo talanoa. Leanga alu talanoa ma se lo ia. Alu talanoa ma se tangata le leia o ina. Te vai le mawhaia ona toe puai mai ia lona tangata. E te find out munmuri ai. E maualunga le tūlanga o le tangata le na rutara noa. E whapena le meta o le tangata o auina le lei. E le nofo ma toe whai tau mai i le atunu a mea o au e whapea. E tele tangata whapea o te tala no iai. Tele i o tangata, aisia, Samoa, tau tuana lau tala noa i tangata. Tau tuana aua, nei e toe nofa oe ma toe whamatala oe tangata. Ioe. O i lea ilo ai i tangata tonu nei. Aisia, leanga e a fua ina ilo latu o mai au latu ma whamatala mai i lea tunu. O mātou i le leia onga. A whai le leisa wa onga e te re tau whamatala. Ioe. Let other people talk about you. You don't have to promote yourself. Yeah, it's up pese. Ioe. O i tatu tele i o tele le loto mea tatu titana no ie. O i nai te whaitau wina i tanata. E te whaitau le tū, le tautala o le savali. Mena ni whai mei upo le nu. E i loa oe i launga ngana. Meaning, e le loa le whapea e loa oe na oe e whasamoa mai. E lo winga na tala. E loa oe i launga ngana. Meaning, e loa oe i lau tū, o lau savali, o lau tautala. O auanga, mau tanga e whai tau wina ai oe i tangata. Ioe. Ai te sauro, te roe, moni alau tala. E o whaitono matu e karesia, e o whaitono matu o te whaanongo le lei tala noa tata. Tasi uma. E te pu ea le tangata i lan tala noa. Ioe. Tasi alo whaanongo le tangata, e vaila o le loa e foi. E tangata ni le ta ue latu o la uia. So se tangata te whaanongo i le upuna o le la uia, o lona winga, e whaamatala tu le tangata na, lona i tu ainga tangata.
Io. O aina sa o le upu le lauia. O le upu a Samoa. Whaingoai mo me o fi. O le fi a la chichi. A tele le ia. Le ala mena ni whao ngā whapena le metaphor le. Isia. E wha matala mai le lauia. O tangata. Pai whainonga. Io. Ai se vai vai. Ese le vai vai Samoa. So se taimi te whalonga le lauia. Nei mantua lo lau tala le whatea oe. Oa. Ili tata i o lau whalongo. Ili tangata na te whaongaina le upu lea o le lauia. Nanga le lapi la lea ngai le upu. Le lapi yoe. A le upu ai o le upu e ave ia. Sao. O le upu e fili le lauia. E fili le lau niu le o no tele. Ai whaawinga whapetu le epa mai la tu. Le tete leo ma whau. O e wasino i la tau. Ai vai lai le se upu tusi. E le mawhaina se e wha maua laloina le tangata wha maua lunga. Ioe. E wha maua laloina le tangata wha maua lunga leo tatou tilo i Samoa. E fiu le toi ina lea malana vang whai toi e sua sia manoa leo whai atu e misi atu. E sia, leanga o upu aia. Whai lo em tangata wha maua lunga. Na o mea maulalo a me te maua. Whai mai a le tala le si fo i toa o le tuspa ia maana fo i ola wha maua. Pe leo le mātang o fie e leo. Le malona o whaia. Fea. Fea rua i lungo tum o whale. Lalmena awe. Alui fo aile mukia. Alui fo aile mukia. E le loko maulalo o e to ina lea. Ma lau vaenga wha ufai. E le leila nepkanisa e aile mukia. E le leila nepkanisa e aile mukia. A lale me ai auko. Lale me ai auko pe au ko le loa me ta o le me uia. Ia nga. Pau na lau tala. E le leila nepkanisa e aile mukia. Ioe. Ia nga. Iane wane ai e sesi se meo ka kia lungo mukia. E silanga makanga, e silanga ngaleang. Tu'u lo tau tau mawhai e drag. Langa le mele au tau lo whai. Tau te tau mawhai, po le ala tau roa, nei e fufuangan malo. Le sa o fufuangan malo. E tau te tau mawhai a su e se awala, ina ia. Na o tangata au tau followers, e muri au tau. A fesili, e fia tangata muri au tau. Io e rena, it's way less than 4% sama. Io e, si ta mai pasene o Samoa na tan tonu ina o tau pepelo ma o tau winga na fai. The majority o Samoa. Nang long wina, ia whainga malo fia whai mele lei a waon tangata. A o tau, ia na. A o putu sa o alea. O putu sa o ale tai o le tua mai. Male hei tau pipi. Ele le nefkanisa. Na wifo pa u mai ai le mea na manatu o na lima, o lona tamai, o lona poto na mafuai ale ai. Whai mai a. Na wifo nefkanisa ai le mutia. O oe le tangata ola wha mawarunga. E te alifoa ai mea ka kia runga mukia. Ioi. Ole na, e wha uman wha penana por kalame le ia fiafi. A miu wha lelei. A miu tau sa fia. O tau ia au tustala. O tau ia lelei an whaiat leanga aisia. Fiu na. Tau te fiu te lau whai mau ki overstay. Lau whaiatu, yes. O ki overstay. Am whaingo whaia. Pa wala la overstay e whaatanga e plesene o nei atu nu whaia. Ioi. Ono makau kiana. Ano nga. Aua. Ioi. Ne iu toe peo pe fai. O pe fai. Aisia. Leanga o lo tau lea na tura o lo tau tam whai sue a wala se si tau. A leo te whai atu. Mau wera kaini.
mau le kaimi ko ke ka mafai fono toe mana por kala me lena fai ana nei me Australia la le me le GDP fa ka country fo mai le ko ke fa ngai na ta ngota fa fo ngai me New Zealand fo ngai me New Zealand ngafi ko ka ngu mai e ta New Zealand mai so te nei o tana na fai se o so se te me ma te fa ta so pa ka fo New Zealand yali ko ka ole kala mang ya kala ngama ku le market so mai ka mai meleng ya fa pes ka mai meleng ya fa pes te lo le talan fa mai o fetile tu ai lungo fa ga ma kom te lo le tau balu kala fa sole e balu kala ko meleng le yo ya uko ya me chole ke lo ka o le meleng ile ngama ai fa mai le mori ma o me woleanga ka o melengi me ko fa do roma o au sa mo mana ko nga le so ko ka vale fa ka me melengi lu mo fali fa ka me melengi a tu e marfu ai ta a le fu ko nga o le fu sa mo yo sem ka ki foi me o vai e mo mon mawin yo e ta u sa mo me ye lau sila malau mata ona e lo la ile le sfa fitau le tam fa le o di e pepese tau tau so fuanga e sili foi a sili foi se konga kwa ka konga fiki me uma le fela wala tu New Zealand the same thing o in nei foi ia le te fai o le tu non to fe mai ta fere su su manmeli ale te fe e ta feli su pe ni ai sia tau ta ia ole na Samoa ta tu te felo tau ne o to e foi mai de malo nei to foi mai nei te sau io e o te overstay nei ia ma fai to la por kala me nei io e wala fita fa fonga ia malau fa fonga anga Samoa io e o fa te telefo ia ila to na reach out ta ia te New Zealand ia e o foi lo fai malanga mai lungo le ea ina ua tu mai la pose le u tau ia mo mori te ratu nga faftai o mai a uto sau to mori ande ia famadianga e se fental me le famadia to tangata ia te oe e se le no fo le lo u de tangata langa isia o famadianga tangata ia te oe sa mo ele masa salo le pe se fa manuanga na tongi mai ya pe na me fa pe tu se ele ai io o se fa manuanga e te lo ai o lo manatu mai tangata ya te oi fa fetai tele a ia ila tu langa no ina ia sa foi tau tua fa ale apa to lo nei na o war New Zealand mo o malanga mai na o lo ina le to tele na o ila to ela tu te langa no ina so fa tava te fai ala utala ina ia wopa ang o ainga ia mai latu umana fai le surprise tina moa o latu e vala awatu le fale masi sia tu ia te fa fetai telea wale lava upu dengan ngana e fa lo ai ma fa ma uta o tu samo lo to wanga le leina wa fa fetai tele ile amana ia e se ta o le me o le amana ia e se ta o no fora mama e fa leo inai le nganga fa ftetele lo watu no pele na o fionga le kone sula o le maro sa mo te tonu au kilani ma lo fartua na o fionga le lo ia ma lo fartua ma le ainga ia asiata atinae ma ai ia martamata lo ia fi nai perni nasionali after tele lo to le o uso fa salalau asiata o le ataua mali ataua savea peseta pesta usolena na malanga mamau i fo mai lalo i tanu manono leota tu visingano fa tele la fa lo to la wane i la malangatu ia matatu tafau ile na vaenga o le atu o lo to no fo ma wai ai ele tantonunga
tatu toi whelua i le aso teo pe a pule alo whaletu. Ia watu iai i alo soifua malo uola. Soifua ma ia manuia. Tatu whelua i taia anga le letu.